shesho bunaninyija hahina abantu abunareba nyenzire ngo tubagambeho kake abantu abakwirire town abakera bari kweyerera abakuboneze town nyine kintu kimwe kinareba rero bijo twaturiya hariho umuhigo gw'ababoda boda batine reflector jackets kugira ngo omugasho gwa reflector jacket kugira ngo aho kubori ko kuba wanovuga uriya yakutera amatara kwezi aba bakazi nibeyerera hina n'enkuto mwenu basically bari aharwajuru enkuto konka kine no moine ekinde chukumwereka nga reflector mbwe reflector jacket tibine kandi bariyo nibeyerera aharwajuru enkuto kugira ngo waboda nabasakuruga tamuha ahankuto aikena kutomera bona shini bimuko muzashaye 14 karengeraho ninki 12 bwasese nibo butakasesire because eze shaha abantu bona bakuvuga motoka ni babi n'amatara around shayi 12 aho shayi 11 ndachika 50 nibo butakasesire konka abantu bariyo nibakora konka tibine reflector jackets so ori hakuruga kandi nakigenderera umuhando gunaraba nabugana mabakazi bana bezirikira akatenje bajira akashweta na nakatambara mutwe kugira ngo umushocu gutazo mu mutwe konka handi tibine reflector jacket so who is responsible for them owa patine ine contract ejo yo cleaning ashimira kurango abantu be one bine reflectors ekindi yabaha bya gloves biri ngwebe biri komomo no bimanye bibi no manya hari ibintu bitutakufaho because aba bakazi bona tine wabo ine gloves imagine ati bashimira kuba bine boots Kana kuba reba asigomuka ekindi bashimira kuba bine overalls kana kugira ngo bezirikira akatenje no ece kintu by the way ebe serious matter umuntu urkweyerera especially kweyerera umutawuni twena tumanye kikuba umutawuni yes icyo kubanza naragirwa ubugabe bwe bamwebutse tuhari kuzegurira no wa patine ashimira kugira ngo aine busi aine oval then yagira ako ka jacket aka jacket nango ko nantako kamanya ngo nako niketa ko ba nore amanya kurugiranye situation age bari hina n'enkuto niberera like when enkuto mayire yaha ari yaharubaje nibiya maybe papara biya yo kasasoro biya hoci so kugira ngo ari akakurugaho kaca muhanda nata murebiri aho tyamanyisa ngo nabari kutambura mu rugudu butakasesere bavale reflectors police kayacigambire mu Christmas aho ubu yagenga abantu bareke kugenda bajire ebijaro bitakwezeka oida wojire bikwiragura teko ka reflector jacket ahiguru because ebe bintu bano reba Alex ntibani tubigambaho umutashiraje atayitse mwene nkecho konka iwe imagining oriya muhanda oriyo no yerera nishaye 12 tibuka sese owa motoka ojwe ngo bamwe shaye 12 nibwe bataha umutwe gwa gizero kugwageramu nibwo ariyo nataha so emotoka yamurugaho kace nabata kweza nabasa kugira ati ninke kiti ninkace icyo ni nkirebo so abantu abakuhereza abakuhereza tenda umuntu yaza kugitunga ebyo bintu nimamufo kureba ngo abishikirize Ningoli yawe napfa kugenda kuriya aja atati nyoni nyenda tenda ni nyenda chini yare yaza kugura hebyo shana niko kora rosi areba ngukaraze kuhereze konga at the end of the day aba nabantu ariyo nokozesa the true kandi n'amagara ni kuba protecting oshemere kuba nobuzibwa so nono mujunani zibwaho bitu waruga hariyo nango ati ngoma ya wa chimazire ari amakuru agandi agunareba gunti aguntwire ntegerize abapolisi nabo bagaruka babasamoninga nshonga za Freedom City kashati nyomwazi yo twizera nakugira ntati polisi yane koro mulimo gwayo nebanze kwata Alex eko ntago Alex okubara amuteye mu kadukuru naza kohereza information y'ibakora ki aza untagamba babe batakuza kubasamoninga nakugambira nti polisi noreba cyane hereze time je time koro kuchondoza na nabakamara kizimbe bayida we otimanyachi otichira nti wabantu tibakahereze mwe nati nyomwazi
babakwasire. No, thank God that when I over complained they heard so. Watandika kweta hamabari. No, timabari. Naye bibe binombe kongo kimanye ngo ngerezo mazima Adella kandi icyo kintu kirwanirire munonga urebero kunkazire obire just okwenda kugurukire kintu ekundugiraha nareba batamu amani mingi na munonga okuza kusamoninga police because tina obire nongera ngo police teri concerned muteyina eri kwizira mu Shongeza. In fact niyo yakubenebuzi bwa no mukubana mayanye ekime nagambire kindi iwe civilian iwe muntu wa hansi ezeshonga torazi chenge kashikanzi chengere ngamba kanco kibiri kugira ngwiyo kano enango babanze bakwata aba police toka banza kwata mu police like I told you ebe bintu niba biri mu science mpango Oriya nakuja tati kweniko turi asini ekideki cyabaho ariya yaenda kuleta muri jungu torogambe nogo hati police kwena ngwe kwategamba nogo tekafa kuguruka yo like out of the blue ngo hategamba nogo twamukwata wapi they have leads ate kinde kinayebuzaho mukama we kizimbe we mutwara ngo actually mukama agamba bwacemire miryango ya kwata management no batwire mukama we kizimbe management ejo egambe ahabwenje they have taken the owner of the building babeni bareba ngo abantu bari mu binji bakacinga emiryango yona meaning nabakasenta ko bafunire ngebi twaswagambire byabatenda bakwatatenda karango yazagura reflector jacket soko no kumara hakasente bari nabono shanga bakajangwa mwe ntatiya obo batahire ma ahandi ho namuhacinge because wahigura none yetenga ho kwakuma no mabanya Uganda bo tibakagendera gumwe so no higura obatera habo hakumogero tatiwe aho tarugaho iwaho tarugaho umega shangu brigade iri abantu kababiri ninga bashatu so ko kubaza kubara buri yoma kujanga ati no kumuheci 15 oze baramu anane tano almost turiyo mukakadena amwe 15 takuzenga hona kanyi bro muryango gumwe nteho babiri bazenge hona so inda ukshanga ngo ahamhero ebintu byaba nko kubyaba konka a good thing police ntwenda kujebaza kugira ngo eshonge giteje kwasire mpora iriyo ne gicondozaho kandi tureba ngo abantu noreba manye shonge je ikire yaza na higuru president yamukiramu yaje ati mbeno na president ati enshonge zo muzize mu munonga muzetegereza eso aho noreba eshonga zo kuragajarira abanya-Uganda bakafira magaragabo so eshongezo ntsima police yebare kutamamani kandi nja kureba aha muheru nza kureba ekikurugayo niki nkwereza gandi no manya erizanija ndi hoti arakantu ko awanyurere njani ko kari aga kanungu go noreba Great Lakes University ejejo dona aba donors narisha bene bajeherezo biyambi naki kurugaheru meno bakija bagira ngo uwababire nibatamo ubuhwezi narishe wabire mukama wayo honorable Mbabazi Hamlet Kabushenga bagira konga arebyo tarakoze reje mwenu tuyena ngo twihemu tubikwaso ndijo byazaho umjaba miho mashomero noreba in Great Lakes University yagera Great Lakes Primary School yagera Great mene byo byono bagenda babimwihamu umshaya hababa umshango gwazaho mukoti kote kayashaze mu bajango meno Hamlet ababirugiremo bene bitegekwa ababo batire bazo mu nyombo bazo mbyebyo nango Hamlet aro buyija n'impango bito hinaka video karabire ha social media bine mpango bine fuka aho hari kirima community primary school wanyetegereza hati mwene byo nibyo ke byabire hebyo mwene kote rugiro yazo mu nshonga zabo bajango ebintu ne bya Hamlet so orubajo rwawe nushajika Hamlet bayisanke biro bibiri bari kuzina bari kunywa ninzani bashitekateka muturi ngo mwako gwenyuma tibakamanye gutwaza no mwako mzi bohati yabatandikire kibanza bo mwene mbago wawe ntihetandikire so nituzakumara ke gisande yo na turi kudigida mushao
konka eze shonga the good thing hamleta akakora ikintu kirungi karabe niwe yagira omukoti ningashi embajona okuza iziriye embaji ibiri abaciro bakazo omukoti because no yijuka kaka video nyonka reba ka video nahora natina we wareba omuntu yija inefuka okareba omuntu yija inempango kandi ecyabire kibi ebyo bintu bikabaho abana bari mu ishomero yes because omuntu nabasa kurekera atefuka ekwate ngo bwana kabubire bwatemitwe amureti mani mbenu akatabuka yija nyo banamwe bakinga geti banamwe miroko mtahe ishomereri tiryanyu mugambera abazire batubinga bali nango abana nibaguma iri masto batira ati nyewe nore bati wa bitu batora n'abantu nango amwe bayizira namureta bamwe babakoma amwe barwane kikonde chat anyway but finally kubere bagira omukoti kote ka solving ejo katugire ngo ekiragiro cya koti ningashi enchwamu ya koti abantu nibaza kugira respecting of course ari ha barangige bakaguma bine shoni aronga ibintu bajaguza banurigwe bici kongamwe no hati nitwe amwe bariwe bajaguza abo kabiri ndeba n'ababoda washonga babeni bashomerayo kashati manyo waboda n'abaso butashoma abayine yo mwana kongamwe babeni banurugwa bashemerirwe baza Great Lakes University batirinzamba so echo nikikoreka ngo ebinte bimwe ndubatine kubimarira ahaho kubikuza aho mukoti koti tureto obujurizi oya heshongaye ogwa heshongaze baro yaba ajuwinga finally kote chwamo wakorachi owasi nikicho so unyoye kinkushaba no kugira ngo hati ebe bintu bigira koti yabsolvinga hatazame ikintu cyo kugira ngo hati kandi haza korweyo rubajuro kugira ngo ito twikizangana n'ibyaruga nkai omukoti but still baba batakukirizingana n'ibya cottage usually hari supreme court hari yo kote zindi nibabasa kujuriza konganye ikintu kindakwenta kwenda no kugira ngo hati mutwarira amateko because akaka video amateka bakaba rero bazagatwarira mu ngaro kandi akana hakuba hari abantu nkikumi emitumbi nkikuma ekane kuberambire ha so thank god eshongeze mukashara mukuzishorovinga nk'abantu betegerize kandi katuhamye ngo hatiya nuri amanye binte ebi nibyo binte bikurete mbandama omucanga of course because hatori yakarabe ya leta ishomero gendere kuyamba ha abana kuhera ha abaziri manyo nyonka karimikagama gashomera Great Lakes University so hati washanga ngo university yuwashomiremo kandi atari abantu abari bagitenekeje hari yebyo ndukora noreba waza kwetegereza amashomera mingi ishomero niritandika je ritandikariye namani konka kisha hija hazame mikubagano area manyani nye chairman wa body manya nyowe nkabantire mu sente zanje manyaki amashomero gafa waza kureba cyo kurebera ha amashomero go muri kabare amashomero agabire ginamani mu Kigezi region ari mu Kibutobere Kigezi College Butobere harimo Kigezi High School harimo St Mary's College agamashomero hatu waza yo nugo mashomero agakusinga yo kubagari kubi but these were very nice schools n'amashomero agabire ginama n'amashomero agabire garimo muhimbo gw'amani konka abo kugira ngo hagumane hazamu okunyurura n'emiguhogo naskoko cyareta amashomero ngaje na nigasiskara so nakanungu washanga ngo hati nka Great Lakes region Great Lakes University je eribo kandi njani yo kanungeri yo yonka nanga university niyo yonka by the way so hati washanga ka university kamwa kariyo cyamesa akokumara akite muzagaruka muzomukoza kweregura kuza handi hari bitu eshonga kastazi huyire hereza gandi we hope ngo timaragarre yenyuma no shenda gandi garete hati Electoral Commission yamazire kushohoza road map iko bururu buragende uko bururu buratero ubwana nkejo ubwa serere nomanya ogogwe MP witu wa accident yes so meno hati bagira ngo ebiro mwenda nibija kuba niba nominating candidates then biri 13 tutandike campaigns 13 byo kwa kabiri byoko hati ichamanyisa mweno hati
icyo bururu ati Uburundi babutere biro bingahe Uburundi babutere biro bingahe ubururu icyo nicyo nantakamanyiraho baraterera karuru izobe ry'akaruru konka ekikuru ka star road map yashohora yukora bino rono ine interests zawe okumanya te biba kwetengamine genda oyisimbe bitu nabwe aba Kampala bariyo ni bakora inkuto zo mu kibuga ziriyo nizikorwa kandi inkuto nyingi kana binare bamakuru bariyo nibaza kugikora site mwene elkirini bariyo nibaza kugikora site elkirini mukanya mwazo no mambe nakugambira ibinte ebi story biri handikiro mu vision ekoreka ngo sari musaraze ngo buyambi bwa Rukwago yabusharayo antiri Rukwago yaheza kwa apologizinga mu murodi wa Kampala rero sinasharayo nubwo kuboneza Kampala ndiyo ninkwizira hurikize mboze so nyo mwazyo Rukwago arjira ati mwaba kunkanga mwaba kunteka hama tugembuzi nkumanya bwenci miliyoni muchikora ni mubiho Rukwago gwatushomire sente ezi bariyo ni batujweteka bakatukita unezo kwa inkuto itabataka kwa Kampala ninga esente zona nezitwa bakemishoro enkuto azire ngo rukuto rukabeni rukorwa retsenka miliyoni igana aba KCC bartiriho biliyoni emwe azatine rukuto na rumwe rubariyo nibaza gukora urubatirihe sente zirizo kandi agizire ngo abantu aringuriza budget ya muri budget yarabira jineji enkuto zo mu Kampala niza kwero mu trillions and trillions konga kurugirira information yo mu road meya wena ajati ezenkuto twazo mu mazima zikabeni zimaroho obusente buke konka warebera budget ajate zo sente kandi kunzigambireho ati batanika kunjweteka hebintu batanika kunta hebintu bire bitwe twakandire konka zengwa bakumuta hebyo bintu ni babiha naza kugamba abantu abariyo ni bayinflating ezo sente kandi nanoriyo utugambireho ogoze ngo buyambirwe yakusharayo nguna wayinemo mukono mbariyo ni bajezo sente hano matwe twagengwe kishawo cyi Rukwago kawagaruko kareta kindi ya leta kindi so haturinzire kureba hatoriyo ubaze ngo wayine kishaho kandi ngo we ariyo mu bintu sente ngo wazinenye ati no Rukwago waringa apology noza kuzari kihambo no basha kiboko inga ntabwo mujumi kahanzi bamuje ngo ati twakutera kiboko but akire yaba nageza kutoreka amazi because we cyariyo nayoreka no kugira ngo esente zibatireho yes enkuto barene baza kuzikora ukabona jangu sente zibatireho ni nyinji munonga ni nyinji bueno aje ngo ni nyinji akoze sene kigambo cyo rujungu rugumire no manyaniro yamwe na ine bigambo byinshi agambire ki shinyondiroya kashiyate kigambe cyagambiro no takuchimanya ndiroya nakujanga ikigambo cyakoze sene cyabaro yane kigambo tukikingire mbwene nchenjere konga tinga tendachigarikimo konka wena jirangu eze sente zitiriho ni sente nyinji munonga ngukanda bareno bamutahe bintu n'abantu abagendeye ku leta yahunama ngo areke kugamba amazima umuntu wahansa gume nabona konka cyati ni mubiha maririre mwamuriye bo kuntwara mu ntware mwamuriye bo gukora kimwe kikore konka ninza kumenga shwa na Rwandira sente zo muhiwo mushoro sente zo muntu wahansa Rukwago tindi kumanya ahari kwiho mu manzobwe nabo still Rukwago no mwebembeze yes engudo nazireba nazimanya konka amangwago iwo wamanyire zishemere kwani zikoreze ngudo kusinga abanya manyano reba kurugirira aha kutezi kuba zizire nizikorwa no bawamanyira uti enkuto kuruga letse kuruga aha makli ejinka maklista road nene korwa ka miliyoni letse 2 ojo tiya enkute kora miliyoni 2 kilometers 15 kilometers 10 kilometers 9 kilometers 50 so no bara ojo tata wakabira mutindo gwe ngutezi turi kwenda gukora ewe namanyo mutindo gwe ngutezi turi kuzakora by the fact that he is a leader and who has experience because he has been in Kampala for some time so nabana we narebera budget seze nyuma
amanya ati hatiya ekinde kikabe kikorwa kiti na kiti na kiti bitera kikazaba 30 nizo zarengo mushahemwe yakasheje twaza ko muraho kace program ekiri morning at Sky kuturagaruke nitwijana amakuru agandi minji munongereza twijana amakuru miji ntwenda ngo twereza amakuru iwahora abori otiya ho Sky TV katumureho ntugaruka Sky TV irakari abantu Nibanyita is the boy king, the Western King okuruga aha Sky TV orukwisaho program ya lunch time request special kuruga rokubanza kwikoro akatano kandi kuruga shaha mwenda mpaka shayi 10 hamwe na weekend Sky vibes ayitukwize bya kabi umwaka gubaberere ogwa kabi respect. Amazina aine nina omuhereza wawe owa party time aha Sky TV umwaka musiya gukubero gwihorere ebirungi byonka buli lwa kabiri shaisha tukashahi naze kiro otaferwa program yo muhinji no mulisa aha Sky TV kwega abahinji okega abakugu nangwa tukakopa nari abo bantu ababasize kuraba omu business age bari kutwegesa kimwe bibiri bishatu okutwakubasa kutunga entasya omu byo buhinji no bulisa obwe turi kurabera umataka gitu make rero tyo tukabasa kutunga entasya nyamurungi obwe program age neza kubone kukiboho nyowe kanwa kagamba Edmond principal farmer omuhinji atarukwata mu itaka. Hi, it's your boy, Tash UG, the Western Alex. And you're with your girl, Betty Fiesra. Twakureta kunjunga program erimwe bikushemeza. Program numajeta Orajumba. Iwe no banza, no bakubane bambanja. Wendo ndanzire. I'm a pro guy tinyanzire. Program ejeri mubinji, nonda kumanya fashion, nonda kumenya kumbechiro, nonda kumanya shine njeri ho bwati, nonda kumaga kitaka ho bwati. Ebyo no program ejeri. All my ladies. And don't miss out on your favorite movie trailers. No ho washozeha, no ho rabena zaneha. It's Commando, no love story. Byona ntukwa tubireta mu program eji. Orwajumba. Alright, nonda kumanya celebrity wawe kwa kutura no kwa kurara, nonda kumanya kwa kugenda street nebicire. No mecha koze yesterday ningecha kuza korera izoba. Kandi ntukwa tubaretera favorite comedian orabena kusetya. Orwo kubanza twine a fresh hit video zinzia kandi zibiri wa kabiri 100% Western music. Zibiri wa kashatu no woman crush Wednesday. And orwakana burizo bantu kwa tubaretera bweshongoro bwanyu butano obutize kwata in the Western region. Don't miss Orajumba kuruga shahi 11 mpaka shahi emwe ezo mwabazi. Sky Television. Sky TV nanye aine nina omushiki wanyu burisande shamushanjo zo mwihangwe yakabyona ebirungi byonka ahora yegere mishonerho eyembagerho decoration abagore nibarebeka bata saruni.
turi aha kuhereza idakika zaba ashatu nina ezarengo mushaha imwe eyakasheshe tuba turi aha kuhereza mpaka shahina ezakasheshe kandi kuba ku bantu wenda kutwegitaho turi aha noti mushanju noti mwenda nkinana na mwenda nkaga nemwe ashatu nemwe 0 mushanju 0 mwenda kinana na mwenda nkaga nemwe ashatu nemwe enambejo niyo namba yiti yo kurabiraho ukabasa kutwegitaho twijane mpapura ezamakuru twenda kwisiyaho bice ebyashohorera omumpapura z'amakuru. Amakuru nigijagarimu empapura z'amakuru niziba zirimu ebintu bingi amakuru nigagari mingi so cyo ine gukora reba ngo tiwihaho TV yawe reka tandike na Daily Monitor. Daily Monitor njina hano batandika necha digital car number plates to start in March. Amakuru agamotoka yanje heragire kwizera cyanje cyaho barete ndije nkora noza ko number plates nkeza central government niza ko nizitandika okuzirabe ziri n'umuringo musya hati digital digital dera wene wari kubyetegereza no reba ryo nazagure motoka kuyabireba onari ayandurwa kashati manyati ya nyo ekituye kizibirigura motoka cyaba solo vitati nyo cyanje cyaho so nye cyanje bucyahwa twaza kuvuga hati ndi kumanya biryo mu rupapura ogwa Daily Monitor gezaho kandi bishomo byetegereze umanye okubiri new curriculum will affect senior students tindi kumanya okubizira bakachikora konka bariza new curriculum abarabanza kugitomera nabo ba senior 3 abari kuza kubandi baza senior 4 no kubyahindukire mu mbweno no kimanya negera ngo neza kubanza yabagumiramo konka I think they will catch up government eriwe nitaho enteka yo kubasa kufunamo land fund ebyo bintu adera ogumo bimpabureho na mnonge by'amataka iwe na minister Judith na amini nako kupasisi nyewe ninye pasisi ebintu wako bicengaje kawawagize unyoba mpo wa RDC abo nchiti wanshabiro bwa minister now ati ya police rero nebuza ngo what was there role in freedom city stampede aba police nawe ijire yabasamoni ato umugashogwanyu imugukaguri guha mukamugiro just kwemere mukamugiro just mwene nkechi wano gamba yaba hina kuba mizire byagamba nogu shaha yone nibirarabya kashi mati bakabura kumanya noho wari mise police koro muri mogwaye KCCA starts patching up potholes in city divisions divisions zo muri city kitongore cha KCCA narishe kiri kukurira capital state ya Kampala risandikire kunanka kutabika ebyina na mnonge byo mu divisions na narebero rukugamba ahanshongejo ngurwagana gasete kakabakini sende zibiri nyinji muno ninde barkwagwa ifera ngurkwagura raise alarm over shillings 370 billion nagira akwaka sente ni kinji tende kumanya ejo mamo ogezaho kandi obyetegereze tindi kumanya wanchi government edi ona ekintu kibar kweta corruption embezzlement nebindi kirija kuwamo nyitinka change no urerizo ba president yari ati mbwene cyo mukindekere kanya kona turonto kigwanisa konka everyday nicyo yongera nyitinka bicengire marija ko bicenga okuba aronsigaza birati mwene keshi tugawaciyaho ati nobwe shanobo tariyo mu Uganda. Suspected ADF commander, 2 others arrested in Toroko. Omuri Toroko abarutekwaho kuba abahekera ba ADF bamazire kubakwata omwene bamutekateka kuba ariwe commander wabo kandi nabandi babiri bamazire kubakwata ko muri Toroko
shomo urupapuro rwa Daily Monitor yejeho ku byetegereza obicengeje government gazettes Moroti as Iteso cultural leader aba Moroto ninde umugabe aribo bagirago ni bamwita umugabe ninga ni babani bamwita ki ya cultural leader mwene kungana bo ningira ni bamwita umugabe king king ninole babisha nebyo bamureta basha kale ebyo nebya nankejo ko ruguru nabyo nicyenda obyetegereze namnonga government eriyo negezaho kurwanisa obworo abantu kuruga omubintu meno omubworo buri kunuka nindeba batera akashani kenju eriyo mu mberambi hanikireho biti ngecyo wabere no gamba kinankeje kinabiro bakizitiza katimba kensiri anyway nibyebyo nangaba mubada it is the picture of the week nibingi kandi byo shemerire kuba no yetegereza mu rupapura rwa Daily Monitor ninza kwikiriza Adella na warebeyo mu rupapuro rwa New Vision nayo tuhendahendeho nindebe dakika ziriyo niziruka ntakabasa kumusera kandi amakuru ago New Vision yijanagwa n'amakuru agutubiye turi nk'abagambire okugeriza hatijamo akase government stops schools development fees government stops schools development fees draft instruments lists stock items parents will not have to pay for draft instrument lists items parents will not have to pay for abamashomero ahariyo government muje kurira mu murago President Museveni commended for barebire ngumanyo ubushuma bubire bwinjo mu mashomero umwana na shopping ebintu akuzayishomero nyoka ningira ngo muzire yaba na shomeso umwana we school fees ajibasize imenima mfati adimanya noreba Elizaba ahashayibiri nja kutayisa okora murambuzi we by'amashomero aku inspector of schools nyenda tugamba arige gishonga so iwe cyawe utareba ngo Sky TV otajiya New Vision ninegirangu President Museveni commended for skilling youth arechanaha bareno basharake eki abana babiri ni graduatinga bahirize kushoma ebyemikono okwe omuridira so kwatora papura rwa New Vision omanye okubashomire na neba bintu bashoma na skills ziha ezo bashomire omugasho gwa skills ezi no kugira ngo umunya Uganda reke kubona na ronda emirimo so Museveni bamusimira abo kugira ngo atire mamani mingi okureba ngo amashomera skilling youth cyabasa kutebwa mu amani mingi Alime makuru agakwatirine nebya makerere ebyo bururo bwa convocation polls buri haha kwatora urupapuro orwerebere konka ndetse kiruho n'ecyabamahe na cya polisi bari yaha abantu bakumwe bakagira ngo haza kubaho kwesharinga ahabwa karura kakubagengwa ubo bururo buri makantu government stopped schools development fees nanye nakugambire aha bintu bimwe ebibatine kubane bakora ebintu byo kushanga ngo abana nibagumane bashashura development fees tamewe tamu ya kabiri tamu ya kashatu umwaka guzaho hazaho gundi turiyo mu kushashura development fees so biri haha according to the draft instrument allowable school requirements are school uniforms including sportswear scholastic materials such as books pencils and papers ebindi mureke kutujabiriza toka tugurisa cyeyo tukagura ebye tukagura semanyiki tukagura ni byinji ni byinji so government arabona beninyobuza twine kushashura aho bice twine kushashura ibintu biri important wagamba abana buri mwana lete ekinange cya toilet paper atezo zona nangwa omwana na asakozesa nangeji yona katoni ya toilet paper hati ni watanika kuchireba ngo amashomera gamani gakisusa kandi ine nagandaga kugira ngo
For us, we need when we need specific toilet paper. Haro toilet paper ekugure mitware ebiri. Ezo niza mashomera gakushaba. Tiba kazi ya mtu abatuma toilet paper kali muleta kana nkeji kona konka mukatuhana ubugaye bwo kugira ngo tugure buri type. Ogambira umwana wapi wanu wanankejo wa dekeya ngwalete remove. Wana shirimu nankeje yona na agani makora marunza agakwerega urwo omba mahene bagira ngo Aminetsky ADF commander. The UPDF captured the command of the ADF group that attacked in Toroko last month. He was captured with 2 other combatants. This accounts for all the terrorists that launched the attack. Harhama Koraga M23 hands over biggest military camp to East African Regional Force. Aba M23 ngubahire yo camp military camp yabe mpango bagirekera aba East African Regional Force. Lukwago sites fraud in Kampala Capital City Authority road works. The construction of 7.71 kilometers Rukuri Road in Makindi costs about 70.5 billion. Kurambiro Ring na Jera Link, Nakawa Ntinda Road in Nakawa and Acacia Avenue are totaling, oh my goodness, kilometers mwenda zitakuya na kilometers 10. Nibaza kukozesa billions 9 na million maganana. That is close to 100 billions. Aharukuto rukwingana 9.77 tizikana kilometers 10 muna flyovers inachi so ushango umwezi riko hasa koko so rwagaberekere kugamba manyano reba zaba nyingi atakamanyire which type of road we want to construct 10 kilometers because we almost 100 billion manya ejo mpango niko mabati kandi chindi amabati no basakushara muje tirinyenda vasatayo ninyendeji so ukora kwenda amabati wanyetegereza na type nico kiri kohereza nshakara na sente zo shomero kuba no shishira Hariho amakuru aha nabwo stilo mbya Kampala lists priority roads repair. Hariho nkutezi bari nibaza kugaruka mu konka KCC yayoreka ninkutochezera abanzi eziriyo muringo mubi za division zinara bari kugira ngo nazo ziri ha batangira no kuzitabike byina naci kuzibona habonezamo. New Vision yakwandikira ahari Father Anatole Ogo owagerizo munonga kurwanisa oburoji witchcraft. Bamuhandikaho konka bambahumurira aha myaka 95 mukama muhumuzeje konka mbwenu akagezaho yakorana gwana mwene yataho byona bikubasika kureba ngo yarwanisa okuroga uburoji witchcraft abafumo kweraguza nkebi. Police summons Freedom City owner of a New Year death birihaha kwa torupapuro orweshemere. Namuganza Central Committee to be formed on this Friday. Ebya namuganza nabyo no mati bikahwire ati ndeba bajango akachikwa ko kumuzi akokumwena ko komite yo kumusensharinga nibaza kujiforminga Friday. Nanga ekinde kiriyo mu parliament aho kiriyo nikibuzabuza nyomwazyo babere bine kugamba ashonga za namuganza konka aha order paper shohwire no manyani babine order paper ebine kugambaho biki icyo kumusensharinga tikizireho kayaza ati ninza ni mani mwenda sente so hata nanyenye ndafutandika kwikiriza ngo ebiyaga ndakugambire bukiri kare ndabantu ati bariyo nibabuzabuza noza kurura finally batuyamura mutubyebwe no kubyebwe. New Vision yakwandikira amashuyu maps reported in 20 districts. Eshayo nandiza mu lockdown amashuyu gariyo nige yongera gari ha aza amashuyu mwana nigashashana aragaruireho nkagarwaraho no yesige nziro zenyungu kandi kindi wamara kwesiga nziro zenyungu ozamuhana mena amahanda aho kor kuzaho wakubona asheka men you just smear it in a funny way omuntu yani wari kugarwara ko ngati ndi kumaje nyikiriza yaba yabi obu yagira ngo Christmas is over now let's go to the villages.
To the villages ningo mtabo. Yeah, Christmas is over. Now let's go to the villages. Tuze kuhinga. So whatever that one means, kwatoro papara new vision. Let Freedom City disaster serve as a warning. Ekinde chabira Freedom City leka chibe okurabura. Nyango abomenu tushebekeye okurabura. Serving nko kurabura abazire, serving nko kurabura abebembezi, serving nko kurabura ahaba ntabakutwara ibintu lightly kugira ngo hati yanyo bija kastabanshashwire nyoka nshinge mlyango yanje ebyebi. Serving as a warning to very many people, serving as a warning to police. Mwaba ni mukuma ebintu n'abantu, please take extra mutabita mukwe kujiraga javu mukaza mukakora binkwatire ki. We have seen people die, so let this be a warning. Ariho no police iri kureba kateje akoshi kongoshanga kawa kamana imwe mukani mangu ko ka fireworks zo kandi biza kwera konka ebe bintu bigenzira hari wala byaza muna president. New vision nejirangu stop bad mouthing Uganda before investors. Abantu abakugenda mukazo mu ba investor mukatandika kugamba kubi Uganda, what is your aim? Bari yanbo bantu abakututamaka sente bitwa abakomisha timwe ni Uganda odimanyachi what is your aim? Ekigende cyo no kuturemesa what? So bajangu stop bad mouthing Uganda before investors. Barekeraho runwambwe urunwa urwo runwa mu Uganda ebintu birungi. Uje mu Uganda ona naza kujibasa Uganda mwene kawa kuhira nabwo rwanaza kutaho muceri ngaha mwene tindiko hamwe icyo tugwingira miliyoni nk'eshatu batarasamo mwabanga kwera hari abarogi bagamba mune by'abarogishi neby'abafumu bakorogo muceri gwogwena gombe iyo nozana n'abanyayuganda aragana nashomera Adella nizaga kwereza bwanyuma. Ari amakuru aha I saved Isimba bridges 24 billion from corrupt officials. Ogwe noha ni Kadaga ajengwa kayamba Isimba bridge sente zikwengana billion 24 aha abantu babire red bari kuza kuzitamira baziringurize Kadaga by the way ni mukundira amazimage kandi kindi I don't tinajangu speak oli hotarukora konka netija kumisinga speaker Kadaga no manga kabara jiro leba ryo mushija wenyine so yajirangwa abantu ababire bazwira misho bagazwire nomanya nkembe ba empkapa yeri yo nereba nkakabe bahari yakona yo nuko kwane yeri gasa kumango shayona. So Kadaga nakabareba bakuziringuriza bati bari kwerigasa bakwe yagati namwenda munawe ko ngati murakoze Kadaga so gari hagari yo new vision so kwa tempa prezi obase kushema bitu takahendire na hari ikintu kinareba aha asa kina akakwate ikintu cyo kuskiringa Ugandans especially the youth kigenderire kugira ngo abanya Uganda bafune byo gukora barugo mu kutegereza imirimo ya office barugeo mu kurinda ibyo so back skilling aretse bakutwara bakakogisa kuteka cake no tandikaho bakwereza ka small capital oyetandikira bakogisa kubija otandikira hawo konka omuga kwenda ku bankago hari amakora ganda ginanarebira gakoreka ngo Uganda itandikire kuganira na Saudi Arabia, the kingdom of Saudi Arabia, kugira ngo bagaruke bikiriza abanya Uganda baze gukora. Numanya kacyashohira amakuru gakagashohire gakoreka ngo Saudi Arabia abanya Uganda bakani betombwita bamwe tibona bakani betombwita ngo ati bo nkuba kuzaho kwembazo mahanga go babona bonesa ngusimanyi babatwaro mu marwaro and still now ngo ni baketombwita I am using it is in quote tingwe na ngunduga mu nkwate ngo Saudi Arabia abanya Uganda bamwe kabajangu umwe nko kujya utinashasha nko mutwe bakutwara mu rwaro kizagaruka ngo bakakwiyamo ensigo mumanyango bakakwiyamo abamwe ngo bakafa umuringo gutakwetegerezebwa abamwe ngo bakababihamu umutima abandi babiyamo mbweno those internal organs then bacheza ngo boreka ngo riya yakora suicide yahanuka nkakizimbe yayitera hansi igwahwera maho
abandi ngo yagenda umuriro na shashashasha mukace amakuru agum kuzagaruka kutunga ngo gwahwamo. So ahabwa issues nkezo Saudi Arabia yajango titwachenda abakozi namnonga abanyayuganda so atiya amakuru agashohora nigoreka ngo batandikire ku negotiatinga kumanya kuturabaho abantu bitu b'abanyayuganda nibiragiro cyo bishemerire kubategeka nabari bajango nimwe abanyayuganda banyikubarije kuno yes bashemeye kugendera biragiro byankahi ibiragiro byito eri ni hangarito omukozi ayire kutwaze bwati omukozi ayine gukora ABCD kandi akari muri amakora ganda gakoreka ngo abanyayuganda nabwe still ngoko kutumanya abanyayuganda kututanguye nguko bakana kuriya bagira mendijo mize mugambera ijo simora hata kwenda mugambera ijo echezo mbwero utakwenda bikibiki konga mwene hati nturaba kugira ngo Saudi Arabia etangire kuganira na Uganda na mnonga ahashonga z'abakozi okubine kutwazibwa ibiragiro kubine kuba favoringa oyi akarajat nyowe jinjunjiro hire tincenda kujikoramo ikiragiro kibe kiriho kugira ngo hati yo watacenda gukorera umureka agende mushashura kasenteke agende taro biribyo kugira ngo hati ya bossi yarwana no na mukamawe yarwana no umukozi yatera bossi ebintu nkebyo. We have always seen these videos warushanga amanya umwana ariona atakira kamera mu nyambe boss wanje rona aza kunyita nkebyo mbweno no manya Saudi Arabia kajate mwene gwe twaho kutumani mututungaka kumutwaro haturuhire so bashana bajango mwene kujiro kuturuhire deka tukore ki katubireke ko ngabajango ezempanura nibe nangu zigendo misho kurunji kandi by end of February nibe nangu buri kimwe cyo nabe bakisetingire abanyayuganda bagaruke bikirizibwe kuzankahi omahanga gaheru aze kuronda kasente ebyo nabyo twabihurira ariho aguna nyenda ko amyeto yambarara abarwa baje to mu makuru mu rwa Daily Monitor yes nkabara kusinga yo kutera matafari okoko mbyino ko nyimazana keri menu echa matafari ngubo bagerezaho mazima arona rutindo rwa uyano rwa agereki amweno kugira ngo okutera matafari niyo ntasiya yabo mununga enyuma kumanya bahamaziri to kazarambaraga wayi kwa kuri yo mu rutiro kashuma kifoko abana bakagamara matafari aro rutindo rwa agereki oru connectinga kaperedion amwe na Katakwi district rubirwa mare emyaka 15 government baraganiza ngerigero meno yari ati meno twarumara finally rumaze emyaka 15 bakabaganise 10 bakarutana 10 na mushanjoba yes something inkaho konki wa muzire okwahori okwatora papara rwa New Vision nyendo oshome orebe ebinte byo tine kugura wanoza kumururo mwana ibintu birimo nyendo okwatora papara kujaguza kuonka okwatora papara oshome orebe ebinte bi government zengwa abazire batagaruka kubigura omanya nkebyeyerezo waja ngo umwana letecheyerezo una ebyeyerezo bibera nebyenshi ona atitamu buri mwana yareserecheyerezo shana mwenda kuyerera niguru koje ngo bagira ngo letecheyerezo omurundi gumwe omumwaka konkiwe buri tamu echeye ubwo mwana wana nkeji wa ari ni babandiza nasale kindagatene hati nawono wajango aletecheyerezo hati wona amanya kwera bwe naenda kukikozesa rero mbwenu kandi ubwe school fees yiturukuha umwana kwikomuka uyire mtwaro kinana wamubuza shomire ki kikoko kitu kino ruhu ingamureke kutumanyira reka twumveho garuko mshahe ya kabiri na no muramwa twine na no mujenyi utarugaho Sky TV irakari abantu
Nebanyeta is the boy king, the Western king. Okuruga aha Sky TV. Orukuseho program ya lunch time request special. Kuruga roko banza kwikoro akatano. Kandi kuruga shaha mwenda mpaka shayi 10. Hamwe na weekend Sky vibes. Ayetukize bya kabi. Umwaka gubaberere ogwa kabi. Respect. Amazina aine nina omuhereza wawe owa party time aha Sky TV. Umwaka musia gukubero gwihoreire ebirungi byonka. buli lwa kabiri shaisha tukashahi naze kiro otaferwa program yo muhingi no mulisa aha Sky TV. Kwega abahingi okega abakugu nangwa tukakopa nari abo bantu ababasize kuraba omu business age bari kutwegesa kimwe 2-3 okutwakubasa kutunga entasya omu byo buhingi no bulisa obwe turi kurabera omu mataka gitu make rero tyo tukabasa kutunga entasya nyamurungi obwe program age neza kubone kukiboho nyowe kanwa kagamba Edmond principal farmer omuhingi atarukwata mu itaka. Hi, it's your boy Tashu G, the Western Alex. And you're with your girl, Betty Fiesra. Twakureta kunjunga program erimwe bikushemeza. Program nwajeta Orwajumba. Iwe no banza, no bakubane bambanja. Wendo ndanjire, I'm a pro guy tinyanjire. Program ejeri mubinji, nonda kumanya fashion, nonda kumenya kumbechiro, nonda kumanyisha hino njeri obwati, nonda kumaga kitaka obwati. Ebyo no program ejeri. All my ladies. And don't miss out on your favorite movie trailers. Noho washozeha, noho labena zaneha, it's commando, no love story. Byona ntukwa ntubireta mu program eji. Orwajumba. Alright, nonda kumanya celebrity waho kwa kutura no kwa kurara, nonda kumanya kwa kugenda street nebicire. No mecha koze yesterday ninge cyakuza korera izoba. Kandi ntukwa ntubaretera favorite comedian orabena kusetya. Orwo kubanza twine a fresh hit. Video zinzia kandi zobiri wa kabiri 100% Western music. Zobiri wa gatatu no woman crush Wednesday. And orwakana buri zoba ntukwa ntubaretera bweshongoro bwanyu butano obutize kwata in the Western region. Don't miss Orwajumba kuruga shahi 11 mpaka shahi mwe ezo mwazi. Sky Television. Sky TV nanye aine nina omushiki wanyu burisande shamshanje zo mwihangwe yakabyona ebirungi byonka ahora yegere mishonerho eyembagerho decoration abagore nibarebeka bata salon. Sky TV irakari abantu. Sky TV irakari abantu. You know me, sit down, danger. Hi, it's your boy Tashu G, the Western Alex. And you're with your girl, Betty Fiesra. Twakureta kunjunga program erimwe bikushemeza. Program nwajeta Orwajumba. Iwe no banza, no bakubane bambanja. Wendo ndanjire,
I'm a broke guy tinyanzire program ejeri mubinji nonda kumenya fashion nonda kumenya kumbetiro nonda kumanyisha hino njeri hobwati nonda kumaga kitakaro hobwati ebyo no program ejeri All my ladies. And don't miss out on your favorite movie trailers. No ho washozeha, no ho rabe nazaneha. It's commando, no love story. Byona ntukwa ntubireta program weji. Orwajuma. Alright, nonda kumanya celebrity wawe kwa kutura no kwa kurara nonda kumanya kwa kugenda street nebicire. No mecha koze yesterday ningecha kuza korera izoba. Kandi ntukwa ntubaretera favorite comedian orabe na kusetsa. Orwo kubanza twine a fresh hit video zinzia kandi zobiri wa kabiri 100% Western music. Zobiri wa gatatu no woman crush Wednesday. And orwakana buri izoba ntukwa ntubaretera bweshongoro bwanyu butano obutize kwata in the Western region. Don't miss Orwajumba kuruga shahi 11 mpaka shahi mwe ezo mwazi. Sky Television. buri rwa kabiri shaisha tukashahi naze kiro utaferwa programu yo muhingi no mulisa aha Sky TV. Kwega abahingi okega abakugu nangwa tukakopa nari abo bantu ababasize kuraba omu business age bari kutwegesa kimwe bibiri bishatu okutwakubasa kutunga entasya omu byo buhingi no bulisa obwe turi kurabera omu mataka gitu make rero tyo tukabasa kutunga entasya nyamurungi obwe program age neza kubone kukiboho nyowe kanwa kagamba Edmond principal farmer omuhingi atarukwata mu itaka. Sky TV nanye ainenina omushiki wanyu bursande shamshanje zo mwihangwe yakabyona ebirungi byonka ahora yegere mishonerho eyembagerho decoration abagore nibarebeka bata saruni. Nebanyeta is the boy king, the Western king okuruga aha Sky TV orukwisaho program ya lunch time request special kuruga roko banza kwikoro akatano kandi kuruga shaha mwenda mpaka shayi 10 hamwe na weekend Sky vibes ayitukwize bya kabi umwaka gubaberere ogwa kabi respect. Amazina ainenina omuhereza wawe owa party time aha Sky TV umwaka musiya gukubero gwihoreire ebirungi byonka. irakari abantu webare mnonga okubokiri nitwe aha Sky TV program ni morning at Sky kandi turiya kwereza mpaka shahina ezakasheshe webare mnonga kutwegita webare mnonga kuya ukareba Sky TV uriyo no turebera simu uriyo no turebera social media uriyo no turebera free to air aho uriyo no turebera hona twenda ngutwebaze tukusime kurangu tutandikire niwe kandi na hati ukiriyo no tambura nitwe none umshayi yakabiro kuna nabugambire nza kwa twi no mujenyi konka yateganisebwamo kace umudakika 5 naza kubari yaha konkanyo na Alex twenzire mutugambe ahashonga y'amashomero no mujenyi karayije nza kwa ntuganira ahashonga y'amashomero fizi as government ezengo amashomero gatarenzi aho kandi rizo government yijanekisia ejo kugira ngo abaziri nza kushashura fizi tugaraka tushashire na n'ubuntu buki oburi mu
ebitabo oburimu pen oburimu pencils ebyo byo kuza mwana kuhumuruka ngwaza next time ojana kashaho ka cement ebyo mwana kuza kuhumuruka ngo ijane development fees omwana linda shoma akushashorezo sente takarebagana ngo abombekire nk'akaju kembe bayishomera araho nashomire baturani batushabe sente za basi ati nyome nkamarirayo nati bakaguraga basi nkunu wenda kugura school bus ati mashamba ejo school bus ekabe ya sente zinga so hati twenda kureba amashomero ahabwe nchi kumukutushaba sente tutakureba umugasho gwa sente byo kwatuya twiyomba na government mwatushashuze mishoro kunga twareba mishoro yitece kozire twazo mu marwaro tariyo mbazi enkuto tizikozire konga buri kwecyose mureto mishoro buri kwecyose mureto mishoro so hati iyo ngore eni gwagutaka ikiro bari kwenda yazana kai yazana mu mashomero omuzire ntandika kushashura development fee omwana yazo P1 omwana indaheza P7 tukiriyo mu kushashura development fees ezo development fees what does that money develop is developing at the school eze sente no hakuzibika niziba no hakuzi accounting rakajangwa tunje development fees ezi so ntwenda kombeke kizimbe cyakanye ni 5 kongate zikashikire kuzikuzaho zigumaho ninga hino nijakija kazitwara new vision aha negira ngo some learners have even completed school without seeing any of the projects see the light of the day, but the schools continue to levy the fees. But however, this trend is going to stop. It is going to change with the planned statutory instrument on fees. According to the draft statutory instrument on fees, parents or students shall not pay development fees or contribute to the purchase of a school van. Manyo muzire na manyati nyine kugure bitabo. Nyine kugura bucupa. Nyine kureba ngo mwana wanje kiyaza ishomera ine tume tamu ya kabiri kamutume tamu ya kashatu. Arinda rugo mu ishomero ryawe. Atakarebaga nangwa. Unangwa mutire ngo musinje gukombeka nangwa nkakaje just uko mukumi. Konka buri tamu muri na leta simeni. Na leta simeni. Anyway, buri tamu na leta batafari. Adella nyombere na gambere nshogeji. Tindi kureba abwanchi government eshemere kutaha mu business yo muntu. Nangwa manze nakoreka enshonga na guranti. Menezi shaha kundabe ninguza biyombara yanje nkumibiri. Nanka naje kuzashira injo mutwaro. Ninza kugira ntinga atona tushemere kujiguze nkumibiri. One business omuntu inishomero ni business ye. Wanyetegereza. Iwo waba no yenda ngo umnanki gendo muyeho mushoro. Kwarabe nakuho mushoro abantu rero no muremesa gukora. Now director kwara yemerere akayeto ruciko rw'abazire. Of course tibakafa kutembese kintu cyona atariho ruciko. Abazire bakikirizana the majority ngo baza kugura basi yishomera. Tindi kureba government iri kwizira ngo imwe abazire mwe bariyo babona bonesa mutagura basi yishomera. Now ninyenda kubuza iwo washango umuntu bari kumuhamba niwe ine kwababa ninga no bahamba. Government muriyo mujyango babona bonisa abazire abantu abazire bacashomesezayo kandi bakunzira amashomero konkimo mukawurutwayo beno hatiya norebe mwazamo abana nimubenda school fees mpango nimubenda sente nyingi nezanyu timukubashoza ndetizitu wareba it actually government wouldn't have a problem kugira ngo nimutshabezo sente imwe bakama bamashomero kugira ngo nimutshabezo sente za vani okatujiro tati yo gumwaka gwaza kwa buri mwana akaba yarebera umugasho gwa sente kora bo turero shashure mitware 5 buri tamu n'abazira abandi bakushashure 5 so meaning toza kweza umwaka timuka twakize sente zikugura vani yishomero kongo tatushashuza sente na nebi twashashurira bikabura kora mwenu Adella n'amashuri ga government kugarabe ngongera mu bakatisa bakaja mwenu ni mureba ordinary ya government konga marike tushitame
turebe abashomesa abandi kutwayongeramo abashomesa bashatu meno buri mwana naza kurete 19 then 19 tushashira abashomesa babiri aba science abo kwa tubini urebe cyabazire bagira baceshariramo meno naco government y'urugege ngo abazire mwene y'umwaza mutibyo now government muri yo ni muremesa abantu just no kuremesa umuntu kandi kindi meno hati ni nyebuza ni muzagaruka mugiye ngo ntendo mushoroshi now umuntu wa private uri kugenda ati noreba nkakarucira meyibaresire nibenda ngo na keje gira igikura na private schools of course neta goje kujikuratera konko yikirize ngo ebiri kwetagwa me byinji nibiri kuza kuwongerwa nibiza kuba bidendizo cost but government eceriyo wanisa n'ikintu cyo kugira ngo abashomero titwangire it is your business itwangire umushashore mishoro titwangire mukatandika businesses mukwenda ngo sifuna amagoba because like any other business none ndanga gutunga amagoba konkare ikigambe cy'abaganda bakugira ngo kisusiza meno mwaza kandi government mwaza kubuza nabe bitocha abanje babitira mitwaro kai shati ni nyendo ngambire iwe nkamukama wishomero. The draft says learners will not buy or pay for non-scholastic materials such as bags of cement, iron sheets, sand, bricks, and other building materials. Kale ko tushabe sente za van. Abwo shemeye kutushabe sente zo kugura cement. Ningo kajo tatu watachabaze kuleta cement aha iwabana bawe buri tamu barita karore ko mushenyi. Now buri tamu omwana leti kuba arabe besiro muzire bakamworeka nshongere kumurete sa cement akareta na cement atine complaininga who are you kurugayo kujya mwana reba itwe nk'abazire omwe no joti mwe hati yo mwana wanje nakumwiyaha na mutwaro okuyaya kwasize okuyaya ko zireki hato bibarabaramu oreba that inconvenience kuzagaraka kuhindura mwana ojotire kambisha aba bakama bamashomero they take advantage of us bamanya ngo mwe n'abaziri twe kucyuka mwana wanje I can do anything. So government aho no nihe kutahiramo ekajya ngo tureba abakama bamashomero they are taking advantage abo kumanga abazire ni bakunda abana babo muno they want the best for their children so they are taking advantage. Nijo kureba umuvyi mukakajya hati ya buri tamu murete mutwari 10 ya van omwana atandika P1 na shashire mutwari 10 buri tamu alidaheza P7 na van takijaga bataka leta ganangwa no mupira gwa van bakatugira ngo eriza mupira gwa van ngugugwije ati noreba bagira ngo murete sente za van zikayika miliyoni bishatu then umwe management y'ishomero ikabona kitaka rya neighbor aho nibenda kurigura timukakiringinga alvani nimubaza mu mare shongeje yo kugira ngo neighbor naguza katumugure kandi ikindi I think nibabanza bitaho urukiko bari imotoka ito contributingira tukija twashanga twine kugura land road aho tubent tupangisa twamoye sente zinezi ningira ngo tiba kafa kugira ngo sente za van za isemyeze emyaka 3 takaguraga van because parents bine kubuza and they have always asked bani babuza mukabagarukamo enshonga neberinka nomanya ogo muzogo gwa oguriyo mu mashomero gurina no mu dini zimwe nyo hariho dini y'ingumanya baturana bashabe sente za bombeka amanyati yanka church ti akaho kombeka turani bashabe sente zaje chaje kureba tikaho kombeka so hati ntuenda kumanyana n'amashomero gakopero muzeni bwo ariho chache mwe na yendi kumanya bakareta MP akazayo menu yabahereza bakabajya ngo nimenda kushakara MP adati nabahereza amabati gona garu kugira ki agakwetengwa ravuranda adati nga atereza sente ture yandi basagegurira kashika ninja nimenda amabati nimwenda amabati atkande chindi kumangu ndi serious reba gari na ha motoka kwanyitegereza ikanisejo yakwata amabatago ameno akachiko ako kagariye gamani vasatayo kagurashi agahurije mwena agesinene bas MP mbere doni Dr. Chris Mario Musazayo amabatago
agumwaguriza first of all akaga ya government arama bataga government no chimanya so yija yababuza amabati mukagatago nabaza mushakaza izo twatune byetago bingi twagaguza twagura hemyigina nebindi ubona tarabanze yaba kandi so muchome akabakoma ba hati nikikoreka ngo noreba harona hariho ibintu bikuba ebiryo mu mashomero ebi actually government for the first time by the way I'm very happy with government kugira ngo erugireyo yamanye ubushimo burya mu mashomero ni nyendo ngambire Alex okashoma primary washoma secondary washoma university no manya ebitabo ebitwabe tukozesa no ngambire tango mwana wa P1 aine kulete dazi nibiri z'ebitabo. And what is surprising is kugira ngo nibakugira ngo alete dazi nibiri z'ebitabo kandi bagaruke bakugambire na type y'ebitabo. Yes, mbeshati n'ebitabo ndavuga ngo kuba ari kubireta tubiguza kaningira ngo mwana nabikoze sama ngo bitabo bye bihwire mwene kankubuze omwana kahandiko mu kitabo cya 96 omwana wa P1 nahandiko mu kitabo cya 96 pages aheze bitabo 24 Adella byo kwandika ati bikaba bingi omwana aine kuba ine ni nyendo ngambire omwana wa P1 edazines nangwe bitabo byo nazandika nayanda nazirenzya shana nango gambe nka room of paper kaisha room yempapura nabani wenda omwana nanaenda kugikozesa ki ahabwenje batakutugera abazire murete room yempapura omurundi gumo mu mwaka manya noreme bintaba abashomesha nana bakama bamashomero ninjano beza batekateka ngo ikibaro kikature meno tugire ngo editicha naba ine nkokwe duka atayo nitwenda kuja ko bacondoza ngo lete pen ngo orete box obubi uri ka box kare mu pen za 2 nina iwe no endo tu box 2 obo box no bwaci turiyo nitishashuraci Oje big pen twabe tugura shiringi 500 ati negura shiringi 10 manyo muzire amashomero ganyunyusira abazire gabanyunyuta gari kubiha mu mwenu omushokoro bari gashamushokoro ati buri kintu nko ku president yakigambire umuntu ine kintu cyana sera nyiwe tihina hundi kwizera nakubuza mwenu ati nabo guze bitoki ni muza kubakoma ngo babitamtware 5 mukaga manyano rebe okura ebitoche we will understand ngo mushana gukaja enjora yagwa ebimwe byagwa manya korone kija amashomera ga private agamwa bamwe bakagaguza wanyetegereza gagwa meno hati yabatangire kunyenyeza abana bahumurukire niho tube twatandika kugira ngo ishomero bundi gikagarukaho ngo manya ngo mutaleteke mutaleteke abanci foshuwa kongolese rero tutisowe nuhu n'abantu abakwatwa mu ministry y'Okwegyesa abantu abo mu ministry y'Okwegyesa n'abeshengereza mufaha byanyu imituko abantu babona bwine nyimo ko kubaguriza amashomera babire bine za Aroni bakabakwata bakagabaka hati mwagaruka mwabataho mwaga ngo manya ngo nibashaba nyinyi mani bagirake kandi business zabo kandi bashashura umushoro ministry negira ngo the allowable fees for each learner ebintu by'umwene mubyo muzira bine kufayo kashashwe wine kuranga umwana ine uniform across all levels buri shomero iri kujara uniform wine kumigasha ngo umwana we yabaye ki yabaye ine uniform ebintu birimo bitabo ako umwana wawe ine kuhandika ebintu birimo peni umwana wawe ine kubazine ebintu birimo za penso umwana washime kuba byine nangwa tusam na toilet papers nazo they are basic nazo abana bazitware kunga kandi amashimero gareke kurenzya kajangwa hati yangu euro silk manya bici ezo toilet papers zisente nyingi no ija kugira ngo ntabushaba mwana it's like this Adella no ija ko no jango mwana ntamushaba toilet paper niza uniform yanjye niza kugita mitwara 3 nacho noza kwanga abo kubatiya mwayenda kutureta urugizigeze koranze ibintu gwatiya ntatumo iwe noza umwana ninza kumuguza uniform y'imtoro 30 izi yari kubuzabuza ngo tarashashure kuri za school van hati naza gushashura uniform
iwe noza kutereraho ahasimu yitu omucyoka kite kikura to noza kutere simu noti mushanju noti mwenda chenana na mwenda nkaga nemwe ashatu nemwe ntwenda kumanya eche kintu gwe no kirebota iwe ko muzire iwe nko mweje okushashirira ebintu ebitutakutunga ekushashirira ebintu obuherezo obututakufuna nje twenda kugenda ntuganiraho iwe amashemeraga kushashiza development fees okatandika P1 okarindo kaeza P7 obayeshashira development fees. What are we developing? Turiyo to developing at exactly what are we developing? Omwana lidaro gaishemero buri tamu akashaka cement buri tamu echi nankeji cha singenge buri tamu amatafari buri tamu akarore ko mushenyi ebye bintu. What is the end result? So government ejizengu ebintu ebitwine kushashura fees, tushashura uniform, tushashura ebitabo, tushashura abana bitukuria, tushashura abana bishito gabe batuma dodo na nebitakuri byo kuri sabati cyane ebintu byo kutushaba sente zo kugura van nawe rangito twatwara dodo mwishwiga reka tuhumureho ntugaruko mu ceke cya kabiri utarugaho. Sky TV, irakari abantu. You know me, sit down, danger. Hi, it's your boy Tash UG, the Western Talent. And with your girl, Betty Fiesra. Twakureta ku njunga program irimo bikushemeza. Program nwajeta Orwajumba. Iwe no banza, no bakubane bambanja. Wendo ndanzire. I'm a pro guy tinyanzire. Program ejeri mubinji nonda kumanya fashion, nonda kumenya kumbechiro, nonda kumanya shine njeri ho bwati, nonda kumaga kitaka ho bwati. Ebyo no program ejeri. All my ladies. And don't miss out on your favorite movie trailers. No ho washozeha, no ho rabe nazaneha. It's commando, no love story. Byona tukwantu bileta program eji. Orwajumba. Alright, nonda kumanya celebrity wawo kwa kutura no mokwa kurara nonda kumanya kwa kugenda street nebicire. No mecha koze yesterday ningecha kuza korera izoba. Kandi tukwantu baletera favorite comedian orabe na kushetsa. Oko kubanza twine a fresh hit video zinzia kandi zobiri wa kabiri 100% Western music. Zobiri wa kashatu no woman crush Wednesday. And orwakana buri izoba tukwantu baletera bweshongoro bwanyu butano obutize kwata in the Western region. Don't miss Orwajumba kuruga shahi 11 mpaka shahi mwe ezo mwazi. Sky Television. buli lwa kabiri shaishatu kashahi naze kiro otaferwa programu yo muhingi no mulisa aha Sky TV. Kwega abahingi okega abakugu nangwa tukakopa nari abo bantu ababasize kuraba omu business age bari kutwegesa kimwe bibiri bishatu okutwakubasa kutunga entasya omu byo buhingi no bulisa obwe turi kurabera omu mataka gitu make rero tyo tukabasa kutunga entasya nyamurungi obwe program age neza kubone kukibuho nyowe kanwa kagamba Edmond principal farmer omuhingi atarukwata mu itaka. Sky TV nanye ainenina omushiki wanyu burisande shamushanju zo mwihangwe yakabyona ebirungi byonka ahora yegere mishonerho eyembagerho decoration abagore nibarebeka bata saruni. Nebanyeta is the boy king, the Western king. Okuruga aha Sky TV. Orukuseho program ya lunch time request special. Kuruga roko banza kwikoro akatano. Kandi kuruga shaha mwenda mpaka shahi 10. Hamwe na weekend Sky vibes. Ayitukize bya kabi. Umwaka gubaberere ogwa kabi. Respect. Amazina ainenina omuhereza wawe owa party time aha Sky TV. Umwaka musya gukubero gwihoreire ebirungi byonka.
eshaza 2024 kuna kumenya nkuraganisa omujenyi witu yahikaha nza kugenda tuganira nawe ahashonga y'amashomero government eresire ekitiso echo kwereka ngo benda sente ezitwere nchashitwe nk'abazire nka school fees zibase ezibatireho bajangu tubakwenda zirenge hawo erizo bandi bajangu ebintu bitukugura development fees tukushashura izo nazo government echenda tuzishashure amashomero aho kuza kumbura mwana ngo atojana akashaho ka cement next time bakakutuma akarore ko mushenyi tame yakorataho bakakugira ngo hatumureta amatafari ebyo na government eriyo muntisaga nazo kugira ngo ebase okubiyaho mwene kumenya nabagambira nza kwijana no muhangu akubiyetegereza je tutwengere kushoborokerwa nija no murambuzi w'amashomero ahawa district eyambara Mbara district local government no mati yatsikaho kama harimo city harimo ebyebyo so nija no murambuzi w'amashomero inspector of schools ahabwa Mbara district omwami muhwezi deo nza kujana ntuganira nawe ahashongejo biture kabanze abaramusyeho nabwanyuma tutandike program eji nza kutwarira kimwe mpaka ashaho kwa izera gendere nakwakira webare madam Adella omutabenganisa amazina ni muhwezi deo omurambuzi w'amashomero ahabwa Mbara district webare kwija so ntwenda kuganira ahashonga ekwatirine n'amashomero government eresire kitiso ekikugira ngo amashomero gona bakugateraho standard fee aga private aga government haro sente zitine kurenze kebe boarding kebe de harona nebintu bitutine kugura iwo mukurebo kwawe ekiteso cha government ekintu kimanyisa cha amashomero we bari umutebenkanisa anabara kutureba ninto haro mugisha ngo ku banza nabaramusa abara kutureba kandi nanone kubakurusya ebyo bikuru turabiremu kandi nano kumara umwaka ogwe 2023 kandi tukaza omugwe 2022 kumara ogwe 2022 tukaza mu mwaka ogwe 2023 umwaka musya ando mwaka musya noreba nkitwa ebibwegese omwaka ogwitu nubajeta kalenda ya tele nka financial year nustandika hatwa futandika omwaka ogwa 2023 kunko mwaka ogwa 2022 abana bakaguheza kurungi PRO yekakorwa urugero 8 ne 9 UCE nayo kakorwa ningashe bigezo bicyakana basiriya yakana na siniya ya mukaga byona bikakwa kurungi kandi ahindu gambira bakibire bya primary byabwire secondary nabo bariyo batambura no bakebera mbe ntaturinze results mbe no ko kugamba ahanshonga ya school fees ningashe sente ezibara kushaba omumashomero nezi contributing ninga nizire nonga okuhika kw'abana ahabo kuba ko bano ureba amashomero agaruka kisa kurungi ninga abana bakusinga kurungi nobwa kuba gitu ga government marike kurebera amashomero aga private ninga gabantu buntu nobwo urukuza amashomero gitu ga government agabazire bina kasente akuba rukuherezaho ngashitanaho na nago agatuyirekera policeria agaje implementing kurungi tujyangwa abo bakaje implementing kurungi eje yabona abashomero bono ko bakutekateka ngo bakaje implementing kurungi kandi baba bagetegerize kubi ahabo kuba okika ko mwana no kureta ibintu byinshi umwana to kumwohereza ishomero atine kitabo to kumwohereza ishomero atine uniform to kumwohereza ishomero akashomera hansi y'umuti okatekateka ngo naza kwika kurungi mbwenu echo ni kimanyisa ki ninzika hanshonga yawe eyiwagamba eyiwagira ngo nitwetaga government etireho abantu ahibara kome kugira ngo yigizire ngo bataka aza abantu bingi hano urango abazire bari excited konkata bagizire ngo bataza nyenda tugishobore kurungi batireho orurengo orwabazire barakomeho barakomeho okurigirira
standard ezibariho ekibabire noboreka ahabwe embere giruho covid ejo ni impact ya covid wana ureba ubwo mwako kutuguhendire omutindo gwebyo ebeye byo kurye katemba anje manisa ngo nekwata ha muntu waburijo hazo muntu waburijo waiza kwata ha byo kurya obeno mango umuntu waburijo yabona so nico bari yonba manyisa amashomero kugira ngo gamanye ngo ico kikabaho nico wareberera izoba hashobora kandi ekindi cyo kugira ngo ababire no bacaginga development fund azo mu mashomero ga government bo bageta PTA hazo kuba kugishashura kubaturana bagishashura nibikirizana bashitama umunshiko zabo zabazire bona bikirizana bagira ngo mbene hatwaza gukora project age mbene ikorwa shiringi zingahe kurebera ko tukureta cyo kureberaho ka municipal school municipal school hatbach planning akombeka nabombeka storage za kanyana kandi hator kugira uti utumurete shiringi 13 tichacho korecho konkana babagambera ngo mutarenza ahamitwaro eji tizine kurenga wa kandi nyo kurigirira kureba standards hina amashomera gata kumanya ngo neze sente nibaza ne sente nyingezi hina amashomera gata kumanya ngo neze sente nibaza herezo mu mashomera konkana go gariyo kandi hateki kibire nchikwata haryago agari yahigurira miliyoni agari gaza higurira miliyoni 2 konkana bo baterira umuti ebe yabo ngo tarenze hari miliyoni emwe nimtwaro kankaga emwe necweka so nichimanyisa checho nichimanyisa ngo government erebere ngwentasi ikaba affected munonga abo koko kwano orebana na chairperson arkwedinga IMF International Monetary Fund akaoreka ngogo mwako gutandikire akachita no brackets ajya titize tough year cause the projections na income ikaba increased by almost 2% as a hansi yona echo nechitongore cyo kufandinga programs za government umahanga umunsi yona hatu washanga ngo hansi yona twabira affected nikimanyisa ngo nito hansi umuntu wa hansi niwe yabanze kushasha munonga abo government sente neziha ombantu bayo so kwero kushanga ngo ikabene projection nekande cyo kurebera ya trillion 10 ikakora budget ya trillion 10 leta cyo kurebera ati yashoroza trillion 8 hata nogera ngo byabiri tibinkanisize gukoresa trillion 2 neza nibiza gukorwa tibirakorwa mbenu abazire batakaba mo excited ngo baba tambira ahabwo kuba buri shomero ryine standard yo kurukutamburaho nyendo cyetegerezo mutebenkanisa mbenu bamanye ngo kukiragume ngo babazire kuba rachitware ngo bagoba noja kushanga bamwe bafererwa none tegereza hariho okushanga ngo bafererwa ko hari abantu amashomero gamwe agutu kushashura development fee tukashashura echo nanda kacikireho nabanjirya cyo kugira ngo school fees bagizire ngo etarenga hawo azo yijuke mashomero agagitwa gamwe fees netembeso bw'abazire abazire bashitame bikirizanga bagira ngo ngwito ntuyenda abana bitu for example ko rukuzanka antare school bakugira ngo ngwito mwana witu tingwe no mwana wanje abona nyendo mwana wanje ari yihoro mukasheshe nyendo mwana wanje mu ihangwa nywa mate nyendo mwana wanje mu haranchi ari hanyama na muceri nyendo mwana wanje mu mwaza ari kitoke
atabo abazire beyikiririzingana n'ikintu cyabo rero hataho niho uri kushangira nicyo ndi kwenda kugambira abazire hati tumanye standard zitu levels zitu noshanga umuzire tarukubasa ntari sku konka nabo nagira ati nyo umwana wanje n'ikiragiro hazaye no wa minister ikande tere cyo kureberaho ari ni ko umwana wa minister kahindo tafiri hato muzire umukata ari kutema na bitoki 10 konka nabo yo kama mama tainente yo kama mumati hata no babo abariyo no bagira ngo ha government tutambire mbwe n'abazire turemuwe kumanya level ziri very good na nentasi yazira na nentasi tubanze turebe intasi yanje ne shanaki aho kwanya nakugambira cyo kurebera aho ngishomere nashomiremo nyono tangara konka mbwe warantari yo mushija nanye nikoreba mbwe waza kugamba amazi madera ukazabwera nyanje konka toroho tori umukazi hati so abantu bashemerire kumanya ngo buri ngo kutwa tarazirwa izoba rumwe nebinte mwete bikinga nebinte mwete bakwinga konka nyowe ninjira ngo government birekire kugira ngo ahapana yamanyentasi y'abantu bayo neyereberaho konga ngaruka njira nte batakashicenga kubi atabantu bingi nibakira kuba excited over the policy that is being introduced a policy riyo neja kitakagicengereje kitakagetegereje hatu bagira ngo njo kwebera ngo mu mashomero ga government primary na secondary no bahara mu USE na UPE policy abantu bakagetegereza kubi bo bakatekateka ngo government yayiha muzire ahabushoboro ahabuzunaniza ubwa bwo muzire umuzire nuteko kumanya buzunaniza ubwa bwawe iwe nko muzire kandi amashomero nibageta government aided the government founded amashomero gariyo mu community amashomero gariyo mu cyacezi nububaka amashomero na gitu yo government ne twatereraho kuri kubora hono uza kutemba nko muti ninga no temba nka hamatembe zagina tembaho ukahura waremererwaho adera kwateraho hato ufuna ka support utambura orenga hamatembe zwago government njero gukora kwateraho ne kwateraho abazi not abchiriza we kora mwoga gwawe gona ninyanda bazi icyo nicabazire tukucenga kubi so kamanya ko amashomero gana gabo no bine government neija hatoshanga icyo kurebera ho Kambara district umwako gutsa komeka projects nkiyi nazo nkishara haza tuyina amashomero kinana ga government umwako gwawire tukombeka projects 13 konka hata gumwaka financial yejitu muntu nturuninga esente zikareducinga munonga mbona hati wano mbeka amashomero 3 ana aha amashomero kinana ko warabaha ahishomera amashomero 3 koza kumara amashomero kinana nana ararabira imyaka enga n'imyaka mingi rero kagarukayo hata abana babana bashomera kandi nyanda kumanyisa amashomero aba covid ya rabereho ikafecting intasi y'abazire ikafecting abucumwe cona abana bingi bagarukira mu mashomero ga government baruga kuri private schools bo bine challenge abo kwa government neshashuro umushomesa government nesindika haka senti kugira ngo at least bagure cyoka bagure hekitabo cyo mushomesa agure haka cyumuko mushomesa ko kucebeza konke bibyonka tibirukumara government neyoreza haka sendika cyo kuri asoro ibiri hat kube bayombeka kuri asoro muzibiri bene hat government nayo rugi kureze kukombekera ka latrin
hati kirasi kuye yatwarwa umuyaga hatozo mu government atejo n'imyoga y'abazire mbene nyanda abazire bakimanye government teriyone ye school fees kandi teragihire iyo ekenda kuboreka ngo ne basa bayambaho mbenu nabo barebwe ngo bakora bagira iki bakora ahabo bakora kuranje mu mashomera gukora kurungina no mu district yitwaga amashomera gitaga ibyaro no reba amashomera y'abazire binemo umukono amashomera go gari yonagemuka konka go gazire ngo ni government gari yonagarambera kimwe igahise nko mahanze yes abo kuba itwe nkambara district tukagira ngo itu twatanise na kanso yitu na technical team tukagira ngo tushomesa abazire about their roles ahamyoga yabo echo muzira ine gukora ni echo muzira shemere gukora niki umwishomero konge twigabe bembeze b'amashomero na nabo banyabukiko barebwe ngo ebate benkana sa n'abazire babo babikiriza hata nicho ndukuza kwizera cyo wagamba bagumana bashashura development fund ngo nubenda kugura basi emyaka 10 ho umwana gishashura ryo mpi wanu arabahazo mpi 7 agenda umusini ya basi takijaga hata echo abacho nashabebembezi abari kubebembera babaretire plan ahabu kubatuburi umwe ngo na planning nico badonire mu aba PTA abazwecerwa babazire arhaba board abinjira barwo foundation barwo mu government so nubo kuzwekera ministry aba board so washango buzubu omushomero umanye ngo board ninga shaba management mu primary nubo naba PTA nubo kizubu na headmaster wabo so bine kurebwa ngo ba planninga byashyikirizwa babikoreho kandi batakasi izina rya government abo kwa management no representing a ministry nicho rukurebera nkaba board mu secondary no ba approving wa ministry amazina gabo ngateye kuzo ministry bakaga approvinga bakagohoreza konga bakurabera foundation body so foundation body kuyasinga abantu kandi banze bacoke kurebeka ngo bakusinduka ishomereryo korusya ahamutindo batakaronda abo kugira ngo bahereza kurunjo mu kanasa nabahereza kurunjo mu gereziya nabahereza kurunjo mu muzijiti rero ekisere n'amashomero gitu yo bwo kureba abantu bari excited no politics abantu nabajwanje politics hata namwe neki baza kucejo nsakuronde so bururu noja kushanga umuntu hariyo natera chairman C5 hati chairman C5 government kayagambere ngo tashashora kafizi ninga ngo bazigendeze itwekana batushabeki tukazigumira nko kuzabire ziri konka mukakikiriza naho ekintu nikigira ngo headmaster na nabanyakakikobe binaho ibine minute yabazire eyo kubikiriza mongereho imitwari 10 minute mwagishangero ito twashanga minatero hata nutureba kuba atensize ngo bakore barete mitwari 5 ekija kuye yizere ekozereki nico wana ugambe cyo kugira ngo basi tiyagurwa tabazebera abantu kugura basi bacetegereze tabazebera abantu kugura school van madam umutebe nkanisa hapana okuyaho government echeriyo ne leta negera nkumwe mwatebe nkanisa kukoreki kandi mukikore mutatushaba sente tukashashara sente mwaka gokaho gundi gukazaho akaza hendijo myaka aha echo niyo nshonga kandi tuition kube bagira ngo ekoma kandi tabagira ngo barabayeno baha 20 hati ni mu mutware muzari 9 na mukaga mwine ebimo bintu ni mugendera kandi manyangu tureke kutera induru nko mu Mbara district amashomera gabene gahe mitwaro 9 na mukaga mwene baza kuba abanyamazima nanga na municipal batakugenda tero amashomero no make muri Mbara district mazima wa turumu primary turumu yoni nkugambira mazima konka hata noreba bayene ba affecting bagamba ga Kampala hata ikitu chabe cyaro
mbene nico ngwenda kuhabura abantu abo kuba Kampala nushangisho 50 miliyoni 5 kandi imagine umwana wa nasari mwe bana bamuhaciye muteberekana kuri yaje akariya mahuri mwe n'amahuri nari amahuri zinda katabarenga uburizo banari kongana reba harona n'amashomera aha umurimbarara actually bagari yo musite bagari yo muroko gamu yes ahi bakshaba umwana wa nasari umwana wa baby class yes bakashanga bamushaba dazi n'ibirize bitabo umwana bakamushaba rimu yempapura wa nasari omwana bakajanga hatiya nitwenda toilet paper bakakuja nitwenda Eurosile iyo ejeni yo kusiga yo kusera nkwine bakakugira ngo oyine kushashura development fees byona babikutire hiwo nko muziri yes oyishike ngo ebyo tibakakonjerireho ebyeyerezo bitana tibakakonjerireho manya eceki manya michebe bibiri ya blue band kandi blue band yino bakuhereze chike choragure tibakakonjerireho type yengano yo rarete yes tibakakonjerireho fees ebibene byo yo no shashura byona ne byarobajwe hata bakujanga leta school fees hata baheza bakujanga leta na school fees imitwaro nshanje imitwaro kinana Riyale agamashomero kare twangire nitumanya ngo aka sente nikaza kongesereza mu aha mutindo gw'abana bito ko barahike ko ngatara amashomero gwe agakubishashora still nabwo tukareba mu cases z'abana abatakozireje amashomero agatakozireje kandi abaziri bashashire sente nyingi. It is not a guarantee nienda kubamanyisa ngo chikomanyisa ngwe sente ezuwarundana nayo performance tchecho nyanda abatureba batwetegeze kurungi nico government ebibi wagamba byo namanya ki okashanga umwana wa nasari no bamugurisa computer nonyetegereza nibyo byo government byeriyo ne yatakinga ezo development programs zo mukuteka zo mukuta abantu batashimeriye nonyetegereza kushanga by the way namashomera gamwe tukimanya gakagiye mu ka business umwana gamushaba roles komini za toilet paper hati empapura edaza ngebitabe bwagamba hataba abaza stationary ushanga na shopping mu mashomero agoma mashomero nagugaru hati ninga shanga ine stationary ogwe director wishomero tukushashire ibintu yabitushaba very good because nyohi nayo naburize nabajanga kwere mango bitabone byo mwana wanje mundeke bihandike hamazinage ngure kare ngwe bitabe bihandike tukubyikiriza aha bwenje ebitabona biretero mwana wanje timwangira ngo harimo abana butukuyamba wajangwe bitabo buri buzire aretero mwana weyeki ebitabo hata bwenje byo wanje mutakwenda mpandike hamazinage kanshati yo kubishomero kuri yo ndiyo kuyamba umuziro ndijo nwashemye kuyamba kuyo nohereza basare umuzire nwashemye wanashashura basare eyoroho nohereza umwoga gumuzire umwoga gumuzire no kureba ngo mwana we yazo mu ishomero yagenda nebe kwetagisa kandi ishomero ryamuhereza ebyo Okwegyesa government ni byebyo nico nakugambira ngo garuho abwa mashomero ngweriyo ne abo kubekoze research yo kumara government tekukira kukora kintu tekugambireri nico nakoreka nakugira nti Nkambarara district hati kutukubantu gambira tabantu gambira nka western tukoma hari Mbara district nangwa tugambira nahihanga yona kandi na hansi yona sometimes nitwe nyiramba manyise ngo itwe kutuko government yo program ze kuba netebenkanisiza netebenkanisiza ogumuntu owa hansi umuntu wabutosha ogumuntu a peasant person kandi uti oyinentasi yanche nico nakugira ngo ekataho UPE Adella kuri no yebasa yataho USE habo kubana police ya government kugira ngo burumuruka hinga shobora ward ko kuzanka mu town setup habe haramwe primary school
Burugombora habe haramwe seed school, a government secondary school, a USE school. Kandi burishaza ashime ko haramwe technical. Echo niyo program ya government. Niko ko ine kubera. Niko ko kujitekateko. Nuko yone implementing as we talk. Hata nkambara district just namagombora anagonka gatine secondary mu USE. Konka gatarmu agatine ya government national. Nubuchure ensia egombora tuyine rubindi ensia nabwe kandi tuyine na nyabisirira town council. Izo nzo tarmu ene government secondary school. Kandi ahindu gambera programs ziyo zitamburo misho nintekateka ngo within nanka 3 years gona zona sub county zija ko bazine konka bubare hariyo kashaka girls konka ejo tere mu USE. So naho no hetaga yo USE school konka burumuruka gono muri Mbara district gwine primary school ogwataru kubasa azo mu ishomero ryeheryo batensezemu aharevo yabo konka barebwe ngo mwana wabo yatunga ikirukweta cyabo ko umushomesa ariyo government nayohereza akasente kace kandi kwakwera kutunga eyombekayo fact nke myaka etane huire Mbara performance ngereje mu infrastructure development konka muzire ubwo barukugamba aho bazire bakimanye tubagamba wo cyaro aha esite nkaho hiwagamba umusitomo hari umugoma shomera higarago abo kwihara toilet papers 15 20 edazani ishata zebitabo obuchumu box kandi bakugambira na type y'ebitabo yorarete tubakwenda buri kayo sombe hataho ikindi kuza kukabura abaziri tinguza kugira ngo ebitabo batabaha kora heze kubihereza hato umwana wawe oyizere kumpikinga hate bitabe byoshimiye kuba no bereba ebyashagaho akozise bingahi ebyashagaho kandi ebyashagaho ne bingahi hata kandi muzira aderi wari kwetegereza kandi nani utakagumana ugendera muri sindikine kandi no mwe no shangana bamanya muzira bazire bingi abazire turugira hamyuga yitu kuba kweta ha class visit oba busy ojero tinde busy twarwara ndwara riye TB too busy umwana wawe umurekerowa nohura kwa ngo butwaye turi mu lockdown umuzire bakana baraho nabana mazimana bagaruka yo ryari ecumure kinza kuba kiringwa munonga kikatanduke birabe na bitano habana mukaga kusebero bitano kwa kabiri almost 3 months konka bazire bakana bajyangwa abana kan bakuturema atahoro kubohoreza ishomere ryi nabana 12 ryundiza kugira ruta bakwa basaba iyo wari umwe babiri so abazire nimba habura ngo imyuga yabo nabo bajigarukemo eshaza bishatu kandi kiriya hakuhereza tuyo ntugamba ahashonga eyi government pechitiso cha government ejo kugira ngo fees zigira izakoma zigira level izakoma omashomero gona ebinte bitwetenga amashomero ebinte bitukutwara aha mashomero government nabiyene nangu omuzira ashashure fees agure uniform agure bitabo agure pen ebindi amatafari manye byeyo manyaci ebyo nibe nangu bigire aho byakoma abazire babihire mu sente nyinji konkani nyenda hati kuturaho garuke twarugo mu kahumuno nyenzere ngutugambe aha makama bamashomero babo government bo ebinire planche bashomero bashashure imishoro bashashurira buri kintu cyo no mwishomero abamwe ni bapanyisa bakorera amashomero gabo nibashashurira bashomesa government nichi echeba yambire ya program morning at sky tugendera kimwe mpaka ahashaha ina ezakasheshe kandi kuna nakugambira umujenye wonyine no murambuzo w'amashomero aha Wambara district local government reka tumureho nitugaruka otarugaho Sky TV irakari abantu. You know me, it's a danger. Hi, it's your boy Tashu G, the Western Alex. And you're with your girl Betty Fiesra. Twakurita kutunga program erimwe bikushebeza. Program numajeta Orajumba. Iwe no banza, no bakubane bambanja.
Wendo ndanzire I'm a pro guy tinyanzire program eje mubinji nonda kumanya fashion nonda kumenya kumbetiro nonda kumanyisha hino njero bwati nonda kumaga kitakaro bwati ebyo no program eje All my ladies. And don't miss out on your favorite movie trailers. Noho washozeha, noho rabena zaneha, it's commando, no love story. Byona ntukwantu bireta mu program eji. Orwajuma. Alright, nonda kumanya celebrity waho kwa kutura no mukwa kurara nonda kumanya kwa kugenda street nebicire. No mecha koze yesterday ninge cyakuza korera izoba. Kandi ntukwantu baretera favorite comedian orabena kusetsa. Orwo kubanza twine a fresh hits videos inzia kandi zibiri wa kabiri 100% Western music. Zibiri wa gatatu no woman crush Wednesday. And orwakana burizo bantu kwantu baretera bweshongoro bwanyu butano obukize kwata in the Western region. Don't miss Orwajumba kuruga shahi 11 mpaka shahi 1 ezo mwazi. Sky Television. buli lwa kabiri shaishatu kashahi naze kiro otaferwa programu yo muhingi no mulisa aha Sky TV. Kwega abahingi okega abakugu nangwa tukakopa nari abo bantu ababasize kuraba omu business age bari kutwegesa kimwe 2-3 okutwakubasa kutunga entasya omu byo buhingi no bulisa obwe turi kurabera omu mataka gitu make lero tyo tukabasa kutunga entasya nyamurungi obwe program age neza kubone kukiboho nyowe kanwa kagamba Edmond principal farmer omuhingi atarukwata mu itaka. Sky TV nanye ainenina omushiki wanyu bursande shamshanje zo mwihangwe yakabyona ebirungi byonka ahora yegere mishonerho eyembagerho decoration abagore nibarebeka bata saloon. Nebanyeta is the boy king, the Western king okuruga aha Sky TV orikuseho program ya lunch time request special kuruga roko banza kwikoro akatano kandi kuruga shaha mwenda mpaka shayi 10 hamwe na weekend Sky vibes ayitukise bya kabi umwaka gubaberere ogwa kabi respect. Amazina ainenina omuhereza wawe owa party time aha Sky TV umwaka musya gukubero gwihorere ebirungi byonka. Dakika zaba 5 ezarenga omushaha yitu eya kashatu turi ahantu tuganira eshonga z'amashomero abazire ntumamuri yoko miliyoni mutureba eshongeze mwine kujetegereza je ni ishomero kiri hona wa wakushomeramo neri ya government ni private ni ishomero ki mukatisa kimukikirizingana ki nice kimwatire aharupapura mukajana mwene twabazire twikiriza gumanisha shuri y'abashomesa 15 za lunch buri zoba twabazire twikiriza nagumana tugure ikintu tukore ikintu ebintu ebyo tukabikirizingana program ni morning at Sky kuko kwano enda kutugitaho turi ya 0 mushanji 0 mwenda
kinana na mwenda nkaga nemwe ashatu nemwe ejere namba yitu nobasa kutera nobasa kutsindikira ubutumwa nobasa kusindika message aha WhatsApp obatse kutisa nitwe otugambire embera y'amashomero ko wanyu eyemerire leta nimushashara sente zingahi ishitiso cha government nitizakora ninga nitizakubandikira kimwe amashomero tukuza mu kahumuro nanyenzire mutwaruge tuje tuganire ahashonga government etekatekere munonga aha muntu wahanze aha muzire omuzire akateganisibwa covid omuzire akateganisibwa entasi ya economy mu mwaka wa 2022 ebireri kubi munonga abazire baye batine sente yarugena n'ikitiso cyo kwenda kwatira abazire sente z'amashomero zishemeye kukoma hatizine kurenga ha ibinte bitukugura amashomero twine kugura iki ebyo nebitise bi government ekwenda eriyo ne leta kugira ngo base kuteka umunkora kongani nyenda ngo twebuze bakama b'amashomero na mnonga amashomero government etakwatiraho amashomero ga private nabashashura abashomesa nibegurira buri kimwe nibamega ngashuwa ngo embera yishomero yabo koko ine kuba ahamana gabo government batekatekireho kuturabete ibintu tushashura miliyoni 1.8 ukatujyo tati ya ishomero timushemeye kuri ukashanga katagure eyishomero ryawe ririmo nayibatira kugira ngo itarenze ya 1.8 amashomero ago nigaza gukora gata webari ekibuzo echo basaka bakiri ekibuzo kitawrobi kandi nkoko wabuza uti government ine ntebenkanisa ki kwatiraho amashomero ago agabantu buntu noreba government yitu ya NRM ikahiruburuzi abo kwa mashomero ikareba ngo tekuzagabasa yonga yahereza ubushobozi abazire yahereza ubushobozi omuntu wena ariko basa kutebenkana sishomero aha standards ezere kubasetinjire amashomero agagora kureba ga private schools garne gine it is in constitution constitution ichurum kugira ngo no takutandika ishomero aha standards neza kandi oshemerire kuba no employing abashomesa bar qualified mbene byo kugenderwaho bituraho tibiribisi okwiyaho barebere ngo ebe bwano ugambaho abantu bamwe babyire mu barga business y'amashomero education bazo mu business ndijo ahabo kubana tutandika ishomero tutandika ritakatandike dishemere ko bari ine license konka ahabo kugira ngo kiragiro cya government kiri soft umuntu nayimukaho atandika ishomero derabona kutandika kutebenkanisa okutunga license buri kimwe yahereze ku yayombekere aba yatire mu ntebe yatire mu bitabo abana bahumurikire watandika gereki ataheberango ni aho government nto yakubire netaheramu haza government no ninyi government nitwe ninye niwe nabantu konka abar ku implementing anbaye ni twabari ombwebembese kanindeba watandika kutaheberango oyine license konke kiri kutegana sebyo byona binani nkugambirana politics na kugira ngo bwegese abantu bamixingana na business bamixingana na politics nyowe nko murambuzo w'amashomero kuno kukayishomero nkeryo narubuza twakagambire ngo umuntu afite resum atugambana nogo uza kushanga ico urena ko uri no gambana we kamishana kandi ari kumanye byo byashimirwa nakora ari kumangwa kamishana ni mukama wawe hata no yongera hoki ukirugaho hato to kukirugaho konka hate tamwegerabo
ate hakija hagera cyabaho twakwatwa nkomuru kemiroje yabireho mukabirebe byabireho abana bakwira mu mashombero mukandi hata babuza inspector ngo ukabora konkito turvere kiriya kundi kuzo mu ishomero ni nyine ikindi ukora kurebuka ngo no uriyija wire myaka 2 aramanya ngo ahishomerere nkarabaho kandi ngakore iki ninkora report yanjye eberuho well evidence kandi nja addressing at my boss kawu omugambire shongo kuziri action nubwira beta nintekateka action ebiyeshime kuberyeji. So it is a responsibility of the top officials to empower aba kutuhereza aman kutuhereza authority tukareba ngo ebe bintu byaba implemented ahabo kubana ubutwara bintu ruho tutahwebi icyo kutangaza minister nura shange we nagira ta at kandi no yakireta for example abo bantu cyatandikira kandi ushange hato wari umwishomero nagira to mwana wanje tinga umushashora mutwaro nkaga kabonabona none ubwo nshabe miliyoni 10 konko mwana wanje agire ki so nico ndukugaruka kabagira nti kitakabashoye kamisho standard yo biro hono jimanya tokurga nyoni mayangu tokurga hamtwaro nkaga okaza miliyoni 2 tokurga hamtwaro nkaga abo standard ibatireho nemwe 1.2 aminji gari ya 1.4 konka maximum batira har 1.2 on primary. So yes, so atwashanga ngo obire no shashure mtwaro nkaga uhayongeza waza mtwaro 8 you are still in the bracket ejo nyine yibatiriho nyewe ni ndeba ngo government ikiwe kozere in fact ya mbere abamwe kongeza school fees abo kuba haba bibata kumanya ngo mwana wa nasari no bamushashura na mtwaro nkaga na mwenda bamanye mtwari 10 ntumanye mtwari 10 mtwara 2 ashatu icyarengesereza 20 ben hati sometimes nyoni ndeba ngo ina mashomero aba bo kwani ndeba private school nazi bariyo batera induru kunka bamwe baza bariyo bashemeriwe ngo batutambira ntabwo kubatwire ari ahansi konko bwatwira rya hansi nahabwa level y'abazira bayine kugira ngo abira yangire fute imbesa school fees nahabwa level y'abazire babirayine na standard zizashiriho abo bato kubabira no shashure mtwaro 20 ngo habo kuba bataho miliyoni 1 n'mitwaro 2 utanha tatanazari miliyoni 1 n'mitwaro 10 abana nabako hishomero no rugerata nirugwa so mbe nabazire school owners bakama bamashomero ababi n'amashomero batakaruga hamaramo standing ground on their programs baguma hamuramwa gwabo programs zibaye bine bazigumizemo kunka kubara abe babira affected ababunda bire nashashura miliyoni 1 yo kurengaho hatogwe ayeta bazirebe ashitame n'abazirebe ahabwo mashomero gabantu buntu bonu berete benkansize byabo tubakuchara consulting abazire nabatishuka ha process ya government bakore cyabo umuntu akugira ati nyonkanye ne sente zanje natebenkanisa kintu cyanje tokuza kungamira ukunda akikore kandi ubwe namanye cyashimire kuba nagira ki icyashimire kuba nakora bwenu ababa babiri affected kugira ngo bundi babiri nibatekateka abo batambo tikikarabiremo cyingwe kumanyisa bari kutureba tikikarabiremo but they are planning. It is a proposal. So ne basakora bamu ninga cyane abo kuba parliament niye yine kucarabyo abo kwano reba
eze sente yes government ye kabire ya mbere ha muntu wa hanze average no tar wa hanze no muzira arwagati konga kandi hatiya amashomero go hatibonigaza gukora gata because hato uriyo owishomero watekateka muzire wagira ngo eshonga yemere ekiriya higuru so hatiya kora je mucendeza fizi kandi hatiya kahunga twakagurace kandi akahunga kakiriya higuru kandi ntona kugira ngo ogwabira rya higuru yecho mbwe no gwabira affected ayite abazirebe abagira ati mbwe government no bwera betire hwechi konka itwe tubire twakira kandi ubutube twakire wa numureba ahituri kandi twerekere numureba kandi twerekere ireki economy mugireba tino taru kuchimanya akahunga kakatura mtware 5 mukaga karengesereza mukaba mukaga necyo kabantu batere nduru konka hati kaza mtware 18 18 akaka kuburabura muri 16 hati njimanyisa cyico nakimanyisa ngo omuzire ni uri kuza kucurecho ni warachfiringe echo nijo ndi kwemphasize ngira ngo bakama bamashomero be ababire mbari abarukureba ngo eji police yarabamo neba teganisa be tabazire babo kunge byoza kutere nduru manya government yasho byamanya biki government yote shobya ekintu nebe kitiro kujira okwekoze research very good na ni economy eruho nitumangwe information ebiri kari buri kimwe cyona cyabakari emishara y'abashomesa neteko kongerwa ahabwa standards of living kumakingana nebe biruho konka ebe bintu byona no bikora with dialogue nuteko kugira dialogues n'abazire bakamanya ahabwa kino behaving woti ahabwa kino ndakukoreje ebe byo kustamokwe ukagira uti nyowe nija kutaho miliyoni 2 ebyo government nibiye kurwanza konka tero kurwanza bakama bamashomero kandi bakimanye kurgatwaruga covid lockdown almost half of the private schools on village setup amingi gakarema schools seized totally bakarema kwimuka so ataguma hoichi ati yono tekateka ngo cyaga ato akakamucara kabenkashishwe imitwaro mugaga ke karemerwe kandi aba 50 kandi government batajya ngo tekureba private schools ekateba yatebenkaniseho teacher relief fund private teachers relief fund kugira ngo ebatereho sako bakore sakozi ebatere mwesente ezibaragume bakeyambisa abantu babasa kweguza mu maroni ba developing amashomero gabo kandi ekaherezana n'abashomesa ba private akasente mutwaro 20 ababire bari abashomesa abo kubakizo cya private schools no shanganze employing abatari bashomesa hata abantu bataratungira bingi bene abandi kubitwara ya government nukwebiri government yone yitwara kandi neba yitaga accountability nyende kintu kirazi kora kibe kiri umuhanda murunje so nimpiga abazire mbu eke kintu kitaka bataka excited ahaburu yabo ahibabire abarengera haryecu standard za government zeri yo negeza okutaho ahubwo iyo netaho eri kubesinga ahamuzire owitu ogu owenyuma wenu we kwane sasibwa konka hariyo innocentes bena so government negete utatwara umwana Kenya kashomerayo hariho muzira ariko basa kutwara umwana we Kenya kashoma akariya rancho mu Uganda kamtwara South Africa ariko shoma de South Africa akagaruka kararo kandi ogwe nabone mugambaho so mbena baba ariko basa ba makama bamashomero ikibara kore leta n'abazire babana abino mu mashomero gabo deni bikirizane kandi barayikirizaneho barebuke ngo byakorwa abazire nubwo batara complaining konka bagumana bakora
bashaba bazire sente ngo tuza kugura basi emyaka 10 yahwa basi tekurebuka bakashaba bazire edazani 10 z'ebitabo umwana kahandika mu bitabo mukaga umuzire ni bazagumana nico rukurebera somehow aba muzira bamwe bari excited konka tinko bajya ngo babe excited ahabwe eco kurekana inyenda babe focused nko kubatwire bamanye program zizi babiri bine mu mashomero nizimacinga na sente ezituru kuhereza actually hati ni nyenda ngo tuze ahari imwe yes ministry kuri hari government ministry biri hari konga tune yimwe abantu abaturi hihi yes numarambura amashomero nimura complaints zitwa abazire mukimangu batashyize development fees umwaka gumwe imyaka 2 manyangu batuma sinjenje manyangu batuma ubushaho bwa cement mutwesiza reka nshomeze message ejo tugarukemo ubwo nibamweta Benon twina masiko Fred nagira ngo mwebare program amashomero nigasha abasente ziri kwingana gari kuhereza ebintu biri kushushana government eyine kubanza yatekaho standards mwebare ubuhereza nyino ndijogu ubwo nagira ngo yahandiko rujungu yagira ngo thank you moderator for the good topic this morning. The government should consider how private schools expend. As private schools we have the following: you have to pay tax which is so heavy. You have water bills, you have electricity, you have rental bills. Everything is money plus paying teachers. How can you decide? How would you want to decide for the institution which you do not support? Let the parents take their children in schools they can afford. That is it. If government wants to determine school fees for private schools, let it reduce on taxation paid by these schools. Government pays less money to their teachers and force them to charge additional fees for welfare of the school, and still the parents are failing to take their children to school. Before a policy, let us sit down on the table and the stakeholders be consulted. Also at this time, I expect government to come up with a policy on how to deal with parents who have failed to take their children to schools pretending that they do not have school fees. Ogunu bamweta ari nitwe Gilbert kandi naturebera kawempe mwe bari munonga abantu abakutsindikira obutumwa na wano enda kuteresemo nabwe no basa kututerera mweno nyenzere mutugambe aharimwe abantu abo government yatushikize hiyi imwe ebyo kumukubimanya ukakimango rero batushabe bye bintu kandi tikugira ngo babikoma kubitushaba ni mumango babitushaba kandi ebiliyoni bikora tushashira development fees tushashira sente za bus umwana atandika senior 1 heza senior 6 akushashira sente za bus emyaka mukaga arinda rugo mwishomero bus etakarebekaga izo complaints mwisha muzuhurira muzimanya mu mutwe yambere hoce webare mnonga hati no shanga hati nkishoro yo no manyisa number 1 nukuri kuruga nazo mwishomero ikindi kuba ni nyenda niki number 1 ni intandikira a infrastructure ebyombeko number 2 ni nza a sanitation number 3 safety security and safety of the runners aba bana bari numero are they safe Kurmunonga echikushoyeke bibyona is teaching and learning taking place abana abantu bashoma echabaresera hano chicho tinkuza kuza mu hino mwana washashwire wentegereza ashashwire zinga ashashwire nomana na wababuza nibakoreka ebe bindi tubakubyoreka
unyetegereza waza kuba kiriya shine sente zibatakubankinga hateze sente zibarukushaba ukarugura ibintu tubakuze kushaba cash tokuzibataho njo nakugerera some schools ni shopping centers za stationary we nabikushaba nimanye ishomero rumwe umuri mbara sito eryabiririshabe ibintu ebyo omusente ubwo numfaraso kugushangayo bayira up to now enkora ni kweli ubwo numfaraso no gushangayo yuno izana bed sheets na case obyama butabo babukwa babukubara omusente umwana wawe arya mbene ko nico nani kugambira ko uri satisfied ngo bakushaba nibyebyo hata ubwo no challenging hata uunku challenginga nubwo ari kushaba byinji so being a private ngecho waba no ugamba utomuzire hata complaining nico nani kugambira madam umtebenkanisa hari haunami hari comfortable in fact no yaresire yagira ati mutushabibu kwenda konga muri kutuganzya ite mutushabu murundu gumwe tinkwenda bikuza kugira ngo nkibandi yo bugande rese moto mwana kitabo cha abazire nimo muri no mu facilitatinga aba mashomero bakama bamashomero kubashabe ibintu byinshi ngo hari hishomero omusitomo kandi biza kutandika boarding section ya P7 yes so ngo beta abazire bajya mwe natiya twandenda kumanya mwe natiya abana tuba charging sente zinga ngo heriti yagira to batubiyeho miliyoni emwe umuziro ndije atkurujirira abana bita nyona nyenda ngo abazire mwa cyashita kubakora kubi mureke twashire miliyoni emwe n'isheka ngo hakari abazire babiri bari miziga ngo nashi muci kandi wono kireba kumara muri abazire 50 babiri nimwe mwaremo mutahe mugende muronderevo yanyu ho muzira akajya atabana bita twashashura miliyoni emwe atabana bifite barariyeje icyo cyo nabwambira umutebenkanisa so abazire nubo kutembesa y'amashuri nubwo kugira ngo rero esasi bw'abazire abazire bo teberiho bakabirugaho bari yakindi aruho abaruko basa umutebenkanisa nyenda tubekiriya tumanyisa abarukutureba ngo haruho abantu abaruko basa abakoze rakasente kabo abina kasente kabo kandi hata baribona bakakora kandi benda abana babo bakashemera urugomo atwe hari ishomero umuziro wundi kumanya ngo nakugira ngo umwe hari mwishomero to kutahataha n'erya private n'erya government noza ino ndano umwana wawe bamukuyima kumurebaho ryo mu musite n'erya government kunkano huru muzire yaje ati ejuke ndisho message ngo muzire najya ati nyewe go headmaster tinguza kukoragana nawe ahubwo umwana wanjye nkamwezana kandi amutwara hata no murebo go muzire we mwena nabyo kushoma mwana no bwara batakirege konko umwana warebererweje na kicucuru konka nibigenda hamwe a healthy mind chemareyo no yategeza so umwana yabaye ne amagara gegarije ubutogutebenkanise je gurireje na performance tekukira kubura bene bintu ine bicendekereze ebindi navukose nibitambara hamwe no kireba nito mu makagitu umushisha yakwata ka school fees ke akakashashura abana bakagenda bakabashopingire barikwenda umucyarana n'umushija we omukayabona basagara mu bashemerera babatemba batebekine konka habana habara yo sande biri abana bakuza kumurika umushijana no mukazi batakamanyira hibara his school fees na narukurabaho nakimanya ngo hari buzu nawe narukurabaho buseri nakimanya ngo hariho ki ejo niyo season 8 yo ntwirira mbenu nico nduko emphasizing madam umutebenkanisa abantu abarukutureba mazima ichango munonga bamanye ntashya yabo ahabo kuba Madam Adella nojya kugambira
umushinja utuninyonyo ndo mwana wanje aze preparatory undi jo umushinja kujya tunyoka anta kubasa preparatory kanimba samatazi nyowe eki tare kindu kukora ekitari cyo mwana yatakuza preparatory nobwenjo yindo munjuguza abantu baguriza amaju ahabwa haronzi umwana ari mu primary kan imagine kasene hariyo university kashi university mwe nakwikayo kandi haro kweza no kwega it is not a guarantee unakana phenomenon no jimanyemero yahari mbeno ninyendo muzire ogume no planning anyensi kandi oganire no mwana wawe umugambire standard ya jimanya bana kireba manyati ruyare kuna bendi Uganda matazi tibuja ngo Uganda matazi ni shomero rike terero rike kunkamanya ngo niyo level yanje amanyata aha ni hondi tuburi yo mwe no wagenzire abo kuba pine abantu abarabiro mu mashomero mabi kandi abina hibari ati nyo nkanye nkashomero mu UP school ni budget kitengure primary school kitengure primary school yo mu rucuro tabona kanso ne yatana nabweju konganga kora ya aggregates zanje 8 na nkabandi yo nkakutunga results zanje ntakumanya siniye yindi kuza kujamo kuna bendi ya mpora ngo harose ni yaneza kutandika bageta new high school nazayo nabuza ntkonkashi na yose ni yano basa kushashura he cwega bashome bashashire yo kacheba humuruke angu yunguzo ore boyineho bakamba shashura mitware na kakaga gumwe biresha to konkana yeke ni ndemo nonyendegerezo mtebenkanisa kuna abiri ndi musiniya ya kabiri nabwe ntakaheza gayo fees tine bunabe naho umwirenje mazireyo nabone good samaritan yanya adoptinga naza butare secondary school no naherize senior ya kana nkabani yenda kushoma haya nanye nkabandi nkahagera umuntu umuyanjira ati mwana atoye twari atoza umukore gishomo bushomesa ntagambira guardian wanye nyenda kushoma bushomesa ndo kuzakwata choka naza bushenye ko PTC nashoma myaka yanje naheza natunga certificate yanje konkaza naza yitok na mataza naziriza ine degree ya kabiri nachiza I'm done with my research ben hati ogo wajire mwese no jangu bona bajire ntare bona bakaheza bona bine degree tina bagakiro muhanda of course ni babariho kandi binji konkano rebo umwe omuzire nabara kucha understand gati nyo mwana wanje nateko kuzaha uzaho oguza buri kimwe uguze byo ine uguza kabanja kaceko bire wabona emirimo ya hate no jimanya business za hate no zereba business egwa akugira ngo uwe mawo yihagira ishomero kananka iwo kugira nanye ninyenda bana bajanga bashomesi izoku bemerere nanye nyemerere mu yabo kongo tine cyuwihireyo otine cyuwihireyo hato bwo wago baki so I have managed to support myself bishite mwe nko narabiro kwe warantari umurambuzo w'amashomero kandi hato umuntu we nabasa kugira ati government eresire kitiseche oyebwe ngo ece kitiso government yo yakuchita actually nobwe kugumiza meka chinguza bakama bakuru b'amashomero ngo kuwagamba hati nibo bino murimo muhango ubwo kugira ngo hati bo government yaza kuhinguza cyo yahinguza konka hahatabiriho kukoratiriza ababa kama amashomero bakashitamana n'abazire bakabagambira because hati no basa kushanga ngo kuwagira ngo tukagire ndwara ya TB abazire tukagire je ndwara nanye nangwa mbarimo turi too busy yes
actually bamwe we are actually too busy doing nothing kwarona nako oshanga ngo titukafa yoga kumanya government ko kugira iki what happens next nico cyo wanogambe cy'amashomero gayi aginja gine program ya UPE aha bazire bakicengere nibakoraje aha bazire bakitara kicengere nico cyo kugira ngo nyowe abana n'aba Museveni abana n'aba government nyine kinyine kukayo oshanga ngo no muzire na n'ekitabo cy'engumi ekitabo cya 10 omuzire naco nakujangwa government akagira ngo abana gukora iki abana bona bashomi yatujya abana bona bagende bazo mwishomera konko yebwiwe kumanya nko muzire nguna no muntu akushomesa umwana wawe kwari abayinenje arataraje mu kirasi oyebwa kumanya ngo nko muzire ubwo mushomesa na wayine y'abana oyebwa kumanya ngo ubwo muzire ubwo mushomesa na wayine akantu kakwetenga motivation. We all need to be motivated at some point. So ati uko muzire wota changere eshonga uka mwen government yaja tagarika kushashura ezavani yaja tagarika kushashura baza kushanga actually ni bazeta development fees konka ino muri ngo kubakoza that same money ukongera maybe abashomesa kashara bakobongera ha kashara bakajangwa abashomesa baragume mwija mukashomesa abana bitoro amukaga na sande ninga shoro amukaga nza kubahereza ye5 nza kubahereza ye2 omuntu motivating ashomesa jo mwana kandi abazire twena nango abana bitu bahike mbenu echori taka kirigire hwecho amashomera minja gakucharginga kasente kinju n'abakozi babona babashashuraje akora ahubwo nto wareta point ya motivation chimanyisa ngo umushomesa naza gukora nangwa n'abashashuraje bashomesa nakutusiza changisho mushashura umushomesa miliyoni mwene mitwara 2 hato wito kutandika hari amitwara na mwenda ahabwaci ahabo kwa bazire nabahaka sente no huru muzira rko nsanda najya to gumushome mukwereza emitwaro 20 takuza kutuyamba in fact na nawasha mu okaje expectation ya salary yawe nemitwaro 20 tabaku employing nibo mangu to standard wishomereryo so nyoni nja kwefasizing ebintu bibiri aha kintu cha policy erioneisha about school fees in school private ngira ngo abazi amashomero bakamaba amashomero ababire batakashira bine nshonga habwa cyo batakashireyo babanze bamanya habwa cyo batakucharginga sentezo kandi ababire bazicharginga tabakwetaga kutera nduru bine nshonga they can defend themselves at she ezibambagamba utilities at municipal school no mango in staff over 170 abakozi abayoboye yes teachers batari mo non teaching staff hata no jangu government ne bashashura aba bantu ne bashashura abo nabashomesa binji nako abana bari over 4000 bari over 3000 they are between 3000 and 4000 no jira ngo aba bana eden barya shiringi zinga it is a government school so private school bere yone gamba bakugira ngo bashashura mbashomesa bashashura ki ebintu bimanya kandi ntumangu babitwireho kunke ki government erone gezaho koreka don't double your tuition korobe no shashuza mitwaro nkaga don't go we mwene chweka nabakimanya abo kubanyo government kwiheba teka tahose teka settingaga school fees teka chitahuga ekachito mu government schools kunkana ho chikanga tichiratangwireje
especially nko omuzaga getown bakugira ngo charging sente kurga hariyezi kuza hariyezi konka bazire banga ate bizimbe biro municipal how many are constructed by the government nibakora fundraising zabo n'abazire n'ebizimbe by'abazire so aruha workoreka accountability na government hita kwitaga kuringuza iyo bwo no janguze kuchondoza hata nakiko bakanyoreka storage building isn't it enough accountability toine chini cyo kwetenga kureba no ekindi ni manyisa that is very for money abazire nibashashura kandi hine kikoze yes hango munonga these schools government ebyeriyo ne leta tusingize kugira ngo bareke kova charginga development fund tuba kubagira ngo batacharginga development fund batkora charging development fund ekore ekiyagenderwa gukora kore ntunguke yoshabira bazire akasenta kyo kahera kandi bagambere bakimanye let them be part of the what of the decision utakabo ryaho kateka teko tinshemeye kubasha imitwari 10 ya school development fund atuno gukora ki kandi yitsigishashura kanshima yato chini tichiriho abuko bazire tabara kuchimanya tino kubar kubuza accountability because you never told them echoro kuza kukora konga kuba kushitama ninga nabo nkoko wagamba nko muziro watense ngubahemwe n'ecweka akatensa ngubahemwe n'ecweka ahabuko bakabana yenda bongere omuwero fe yabana okudiya kwabana na nuko abashomesa ayihereza reason abana bitu tubakaza kutunga iki umwana wanje amanyirire iki mwene kwa kuchubata kitungire some schools they charge extra fee but in sanabazire outside others which is bad nishintu kibi agerati umwana wanje yes kweno ndo mwana wariye bitoke no muceri oshashure mitwari 10 on top of the what kanshi hata ubuhunga bwanje bumbe nshashurire bwo gutangira utana otumwe no butabashashura nonye tegereza hati so hati that is exploitation so ni nyanda ngo abazire na bakama bamashomero bikirizane aha kibari yo no bazakora bareke kuringuriza aha cyagambo nyonkanye tinkugira ngo it is bad hako batikabire past it is not yet past ni nyikiriza ngo government yonete benkanisa erho negezaho abuba no mwoga gwayo kureba ngo ya regulatinga entambura y'amashomero agari yo muyango abuko amashomero naga private konka abana tibarabaga private abana n'aba government ishomero neryo muntu konka na yambaho government ku implementinga programs za government so nati ko kutambura aha guidelines na policies kandi na za government ukwashemere ko running ishomero shemere kubanda tamburata ejeje nemwe iri kuza kubane supplementinga tekuza kuyaho ziri guidelines zibezuru on how a school should be established and how it should be managed konkani nshaba ngu bakama bamashomero bacyakire no mutuma murungi bamanye ngu abamwe babayambere kabatakutongana kandi atacyo dushaka favoringa nureba John human nature ikinde cyo favoringa icyo no ataba babira affected they are very few adera twichirizane umwe muri mbara city yitu na nambara district nobwo kuzantungamo they are very few they don't even exceed 5 schools gakubagaru hagara kucharginga over 1 million tuition fees mga primary very few na no mga secondary at least no reba secondary nazizabo bazitira higuru muno aminji ne mtwaro 9 nenga hi million emwe ne mtwaro 10 million emwe ne mtwaro 2 okuyaho ebe bine bwagamba azazi mwana kwa kubana reporting munatandika as a new entrant nhoro kushangira bampushinga zo 2 millions kongeza zo tashashura cash yo government kuzimanya
ezo terazigambe abo bwana ibintu byo mwana wawe mweshi wagura umfarasi abo bwana uri umuntu najya umwana wawe kakumuseyo noshohuize miliyoni 2 umfarasi kuwagaburwa gwine no bota gwine kesa tatu at kesa nayo no jibara government no jibara ishomero abazire bamanye uniform no jibara ishomero that is ikijwaro cy'umwana wawe utakumugurira ikijwaro ohirewe kinkwenda kugamba uniform no kugira ngo nayo no bajyova charging ushanga uniform shemye kubera imitwaro nkena kandi bajya charging imitwaro 15 imitwaro 2 ushanga bagira ngo bakumuhereza sportswear ashome imyaka 2 atakatunga ga sportswear ngo cyarana riyo naje nonye tegereza ebyo abakama b'amashomero nibibine ku rugero konka ahandi abazire bahumire icyo kintu anyine bakamba b'amashomero bahumire. I'm talking at the level of Mbarara now. It has not been beyond that. Bataka ni intekateka Mbarara abashitamira bari mu rukiko na representatives b'amashomero konka baza gamba mazima amashomero no macagari yahiguriye mutwaro 9. They are very few in Mbarara district. Amashomero agakushashizeze sente agarimu kugarabe garimu nibijaganira n'abaziri okuwagamba ogo riyo natureba ayine kinde kiyangira ngo nkugambire ngo nanishaba omujenyi weyizoba agambire abagenzi be bikirize abamazire kore buzo bye cyamukaga bijuze Public Universities Joint Admissions Board kugira ngo babase kubarafune ebirugire omubibuzo kiyamba beji okufuna za kosi zibali kukunda ninjira na maisa job forms zitwa job forms ninjira nizeze Public Universities Joint Admissions Board hata noreba ko kuza ku university ko kuza kwita aha kosi yona noteko kuboshabiri utunyoni impurana nyenda kushoma koseji. So what is reason chimanyisa ngo you will not tabakwiza kwakira any government yakwa yagira ngo ugambire bagenzi bawe abandi abumukora nabokwe ngo aba bana mubikirize bijuze izo forms ninjira haro cases umashomero ngo forms tebazi nbazizuruza amashomero kandi konka ni manyangu tino bazubire tino twazubire abo kwa ni macharo nayo reka ora tugira ngo abana kandi baguma mu makagabo batazo mu mashomero no maharamu okubi bakashanga hina mashomero garinga coaching hagini rigo teachings hate already now na bat pretending ngo abana bashoma mijiji bashoma buronde ushanga bari no babashobesa kandi tino umbe nahurire ngunka nko murambuzo w'amashomero ninga nka education officer ngo azubira abana kuza kuyuza job forms okwiyaho nabo bine mu buzubu ko kutwara nka chairman LC1 ushanga takumana mwe naho kusayininga ushanga chairman LC3 na yetage kituga aha mwana kumusayiningira ha job form echo ni intekateka canje ninga tichitu nkateke no people okwiyaho echo nikibankiza omu executive kubana bo bareba ngo bagambira ekintu echo abantu babo hierarchy nanka according to the hierarchy hati nka chairman LC5 nwasheme kubana emera kajata no chairman wanje LC1 kandi utakayiha aha mwana ona notakumanya umwana wananka echa kabiri kwara ataruwe cyange echo ninjira ndacyo nicitaga kumanyisa noshanga chairman na sign ninjira umwana watakumanya na muziriwe shanga umwana naruga buheju na izoriza job forms zimbarara ngo no wambara district so echo no buzubu abo kwa kumweta hakose it verifying as education department into verifying umwana ogwe twashanga atari wambara district na za rwabuheju takutunga yaba naza kutunga so mbeno wafereza umwana mbeno ncitaga abebembeza aba responsible aha form ejo
urebuke ngo uwayuzuruza fomu bakuterere simu ubasa kumudefendinga ninga no oyu no buhame ngo umwana nowe cyangwa eco ninjira beno ni eshonga yawe bajigaraka mukurunji kandi niwo abantu tureba nibyaniwe eshongejo wagitegereza kiyo twatugumireho konkakija mukakaraba mu ishengero mweno omwamideo edakika za jenani zifunda nyenze ngo omuntu akoreba Sky TV omuzire mukama wishomero omweji kugira ubutumwa wo wamuhereza na munonga ahargeje police ya government eliyo neza kutisibwa pwe bari mutebenkanisa Madame Adella ntukuhendera ntakagira haryecho nanyenzere kubanza nkamanyisa abana b'amashomero aharurengo rwona uruga umunasare ka university level ngo bashemerire kwetwaza kurungi omakagawe umucumure iki barumu bashemerire kumanya ngo hibariyo nubaza nubo baraba bazire banyensya mbere bine kwata ahamira umuyumuka bamanye gukora imirimo y'umuka batakaba bibitabo byonka amanye umwana umucaye gufuteka umwana umusigaza yego kukama umwana umusigaza yego kubyara umutumba amanye kuri sente amanye kuri sembuzi mbenu babimanye byona ikintu cyo kushaza no mwana wasane wa university umujiro tintekera mpatire khatoje ati mami atinyoni atshana biteke mpogora kandi abazire arebwe ngo ba following abana babo bamanya abana hubari abana baba hibari umwana atamugira ati naza kuruvayizinga atakumanya haya kuruvayizingira kucyakubire kiri cyurungi abazire wana mango mwana wona ku discussinga no wananka mwine gukora ka joint meeting mukagira ngo twamanya ngo abana bashatu baza kubana ba discussingira aha kwa muheze deo kandi kurugasha ibiri kwikasha ishatu ato mwana wawe kwarayije shayitanu shaha mushanju mbuzo kandi habahuki oje ngai katubatensize ngo tu discussing ubwire buti ahabo kuba hariho icyumure cy'inko kukirikiringwa kandi ko twespectinga mu bintu byingi abo kwa no mwaka musya hariho umwana mind iriyo yarigiro mu byukushoma ahabo kurigire byahandikiro mu bigezo bye so niyo no muzire no muga gwawo nko muzire ukumuguma hihi ukareba ngo yaguma on track akubata buryo mwe wena owarugiremu ngo akashoma no abantu bonana bareba university umwana kwakorera ngo yari mu university ushana ngo yaho konkana batarashomera university nabo binde kiba kubasa gukora mbe n'abazire muze mu minding munonga aha discipline y'abana babo aha movement y'abana banyu kurebuka ngo baguma bari on track ahabo kuba ito bashija abana babo ne babikiti bajurira misho abana bito babasigaze bakebwa government kabebwa techibafa kukuzagamba ngo umwana w'umuki ukiza gukora iki ngo umwana w'umuki buri kintu cyona nabwo kuzanka hamera umuki kubantu gabemera mu no hura ngo umwana w'umuki affirmative one mark affirmative no abana babo jo tubarekere inyuma hata bo kuba no reba barese njayi nabankaye abo tukureba street abo jo bonka no bingi bene government nami n'abazire mwine kumanya ngo umwana w'umwojo government yoka teramurigireho konke ahabuja ngo umwana w'umuki akabanagirwe nyuma munonga hata izire yaturabaho no bokureba aha top offices enyingi zirumwa bakaze ndibanza ngo umwana w'umuki abire wero developed umwana w'umusigazi yasigarwa nyuma so muzire hata no muga gwawe ngo kumanya umwana wawe w'umwojo ngo hine nabyo ebiri kumuteganisa kandi bakamufereza feature ye ikabambi kuhendera na program yitwa abaturo nagira ngo abaziri aba bari mu mashomero agakwasurwaho agagoba kugira ngo school fees eyongire yarenga ahaza bakoreka ako nasare nibagamba ngo utarenze mutwaro kagana mwendo owa primary utarenze mutwaro 9 na miliyoni muri mutwaro
20 actually miliyoni 1.25 so mbeno ubutarengaho kuwa ko buri mu ishomero irirengiza ha sentezo tin kugira ngo ihaye umwana wawe abo kubana ubasa konga kuwa ko butari kubasa ronda aha level yawe yo kubasa kuba no fitinga kandi kuwa ko bano ubasa mushitame nabakama b'amashomero abakama b'amashomero musitame n'abazire banyu babana mwine mubaganire ahabwa programu ez'umuriyo muza gukora ahabwa sente n'umwenda zizaha rero abazire kuba barayikirize bazishashura kore batikirize watamburana n'ikiro konka cyakahwire abazire mutaka excited bunonga kana nabakama b'amashomero mutakagira ubwoba ikintu kiriyo mu proposal kikagire na parliament na table ya parliament so muhure muhumwire kiriyo kino bwire bwo kukigambaho bana bakakora amendment n'intekateka ngo baza kugikora police bateka kugikora kugira bizo mu procedures zona consultation zona koraki mutahura mu bwoba manyengu government ikero kuzakora bya mucona nikiba kiri shuzumezwe kandi bakureba ngo nikimakinga na standards of living izuru we bari munonga niyenda kusime munonga omwamedeo we bari kutereza time yawe we bari kwija kandi twaguma twakwetana bwo mugaruke we bari munonga kandi we owanoreba Sky TV ninjira eshongejo kwongera kujetegereza nomanya kutukuretera abahangu nkaba oyine kinde cyo kuba watakucenga je ocetegereza je obasa kukimanya umanya okukine gukora umanya okukine kutambara umanya nice cyo waza gukora saho umanya ufuna mwenu plan B so nabo echo ninyenda kumanyisa ngo program ezi nikwezera gumeni zitambara zitindi umwana tukuretera abantu abakubani bacenga eshonga kusinga ahari two kutukuzicenga kugira ngo iwo muzire waza gukora decision umanye ko wakora decision eliyo yenyine ekikire nyenda ngo nyongere kubebaza kubasima munonga abantu abo twatandikana imwe ahashahe mu yakasheshe kandi atwaika ahashahe tureda chika nkibiri twahendera program eji we bari munonga we bari kutobwire bwawe program ye morning at Sky na Adella orishaba nyenda kwendeza izo barunji mukama kurinde osibe kurunji